laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أراي مسبɓe julɓe no andirɗen non no wowirɗen non tafsir men on hande hiɗen fuɗɗito e suratul an'ami aya 195 sengo ɗerol 144 aray en ndaray tun ngandi no ɓe hanki waɗiri noon ko naɓulu ɓe waɗi alhamdulillah ko woni naɓulu ko eggugol tafsir waɗaɗo on enen kadi noon si tawi hiɗen faala yen wawi naɓirde noon si tawi kadi hiɗen faala yen wawi waɗude none goo par ce que noneji ɗin kañum hino ɗuuɗi none mo faalaɗen naɓude on ko kalima mo hewtuɗen wo feññinen yer ko Allah faaminen e on ɗon kalima kon ko tafsir ashafawi ko yer wo ko Allah faaminma andintinoma e kalima wonaɗo e wowlede on feññina yer ɗum non wallitoto kadi jangoɓen ɓe ekkito kamɓe kadi ko honno on façon ɗon kadi yarata yettiten noon kamɓe ko ɓe darnanno en ko fi yeddayɓe ayeje ɗen wa azabun shadidun bima kanu yamkurun ɓe mari lette sattuɗe ko ɓe laatino hiɓe janfo ɓe wi noon faman yuridillahu kala on mo Allah eɓɓani huulani faandani faman yuridillah kala on mo Allah eɓɓi faandi an yahdiyahu ka o fewnatamo si Allah faalama fewnude goɗɗo yashraha sadrahu lil islam ko ɓernde makko nden o hentinta fi islam o yeññanta fi islam en gandi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe makal noon e nder ɓandu neɗɗanke fof huyre wotere no toon si nde moƴƴi haray neɗɗo moƴƴi si nde boni haray boni ɓe wi ɗum ko ɓernde nden holli wo neɗɗo on holli tigi tigi on Allah no yiɗi mo en jangi nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe firtanino en o aya ɗo wa man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din kala mo Allah yiɗani moƴƴere o waɗay neɗɗo on faama diina kan kala mo Allah yiɗana moƴƴere tigi tigi on ko diina kan kadi woni o faamata Allah wi haali o jangata ko wi ko o faamata ɗo kadi holli Allah no yiɗuma ɓernde ma nde yaajanay l'islam on si wiyama juulugol ka juulirde ko woɗɗi wo haray tigi tigi on a maapota ko haraɗa welti si wiyama ko sadaka ittete haray ɗum maapinama hiɗa welti kala ka islam o rewnuma haray hiɗa wakkili rewgol ɗon ko ɗum ɗon wi'ete tigi tigi on ko ɗum ɗon wi'ete haray Allah hoynanima diina kan Allah faalama ma tigi tigi on fewnude sen daari e suratuwol goo Allah no wi afaman sharaha Allahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbi Allah wi kala neɗɗo mo Allah hentinani ɓernde mum nden tawi ko nde hentori ko hellaka islam on ɗon haray o heɓi annora yurɗo ka Allah e suratu zumari aya no gayri ɗi holli e aya goo kadi ma e même surat on o wi fa waylun lil gasiyati qulubuhum min dhikrillah kala neɗɗo mo ɓernde mum yoori hellaka islam si wiyama yo acce waɗugol ko boni an a monoto si wiyama yo ko moƴƴi waɗe an a weltota ko toujours ɓe wi oɗo kadi ko mande malki soore ni ɓernde ma nden an hino hiɓɓi kono ko hellaka diina tu si tawi ko hella aduna a hiiray haaron ka ŋoŋata si ko hella aduna wowlay haaron ka a ronkata wowlete haaronki an a ronkata kono si hellaka aduna aray tu wa iza qamu ila salati qamu kusala si tawi fi julde ari ma fi tafsir ari ma fi jande ari mo woni parese himo aami ɗum ɗon ko mande hollunde tigi tigi on neɗɗo on Allah yiɗalimo jon noon holli o peewal wonangal e haalede ɗo alhidayatu min Allah subhanahu wa ta'ala peewal kaka Allah ɗum subhanahu wa ta'ala woni ko iwrata peewal kaka Allah iwrata Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo fo hino haani landade Allah ñande wo ñande alhidaya yo Allah fewnu mo neɗɗo fo hino waawi landade ñande fof yo Allah tigi tigi on fewnu mo par ce que peewal ngal ko Allah tun waawi fewnude Allah noon wi oya sengo nano kadi ko sengo ñaamo wonnoɗen e haalude
o wi wa man yurid kala on mo Allah eɓɓi faandi kadi an yudillahu ka o majjintamo si Allah faalama majjinde neɗɗo wana gite ɗen o majjinta wana ɗengal ngal wana awra on wana koyɗe ɗen wana juuɗe ɗen pourtant tole Allah winayi wa man yuslim wajhahu ila Allah kala jebbilɗo yeeso mum gon ɗo Allah yarali ka yeeso ɗo ko ɓernde nden holli nulaɗo kadi Allah waɗi o firani hen ɗum ɗo si wowlama haray no wetani neɗɗo fof neɗɗo nulaɗo haalani noon si ɓernde neɗɗo woni moƴƴaani haray alijanna wona geɓal makko si tawi neɗɗo o yiɗana musidɓe makko ɓen ko o yiɗani hoore makko kon o ala imanu hay simo mari ɗuuɗali ma yonata ko yaare alijanna jon noon Allah kadi wi kala mo o faala an yudillahu nde o majjinamo wa adallahu llahu ala ilmi hay si hara himo jangi hay si hara ko o julɗo hay si hara himo mari jawdi hay si hara kala ko o wawi marde Allah wi ko waɗata ko yaj'al sadrahu dayyigan o waɗa e ɓernde makko nden hara ko ɓittinde nde wawata townude piiji bus ara ko ɓittinde nde wawata townude piiji bus en andi ɓerɗe piiji tati ɗi Allah jonni en ɗiɗi tawete ko kanji woni e ɗowde tere ɗen yen jogii hakkille ɗen hiɗen jogii ɓernde nden hiɗen jogii wonkikin ɗeɗo tere ko kanje woni e ɗowde kono ɓe wi hakkille ɗen e ɓernde nden e wonkikin hino wayi wono yimɓe ɓen wayi noon kañum kadi ay ɗo neɗɗo tawa kanko himo janɗi ha kono tawa si on gollidi a tawa hakkille makko ɗen no fanɗi ha ma yiya neɗɗo tawa mo janɗi ha ta ɓernde makko nden yaaja ɓernde makko nden fof no maayi ta ɓernde nden ko mayde jon noon Allah wi motere on fof ko insalata ko joɗɗintamo kaka ɓernde kala mo ɓernde mum faaɗi tawi kande faaɗiri ɗon ko hellaka diina si nangama fi diina min simi hewtani hay siko lam yakkuni ɗum ɗon yonayno lam kono jawdi ndin alaawi o min simi heɓayno 100 million yonayno lam hay 100 million o wiya yonata ko si ari ka hella diina kanko o gokkunni tun o ƴettata si ari ka hella aduna ko busse o ƴettata jon noon Allah waɗana on tigi ɓernde makko nden doyyiɗan ko ɓittunde si fi diina haalama o monoto harajan bakkol ɗinude harajan ko ella andi so ɓe la haraja ko ella ala jon noon sa wiya harajan koko mari probléme ko mari souci ɓernde nden hino ɓitti hinde mari souci nde hentaki kala ka fi Allah wowlete ko naɓata ka alijanna haray o weltaki siko dépense o dépensey fi aduna on fi puydan ɗam kono si ari ka fi Allah o dépensata hay so dépensi ɗuuɗata ka haala himo wawi haala si tumbolirama ka fami ko kanko woni hoorejo fami o hino wawa yewtede ɗo ha 0 heure ha bimbi hara oron kaali kono si fi diina ari kanko yetɓanon ha ɗum joɗɗinen ɗo yani ka fi diina ari o kanko haray o nervi so yi tiggiɗo haray kanko on o monike so yi jangono wiya inna alhamdulillah kanko hara o monike ko mande hollunde oɗo neɗɗo Allah fewnali mo haray wona o fewɗo yette gokkum watton battirire nden haray holli o fewnali mo ko ɗum si Allah yo ka annama yasa'adu fis sama ina wayi wasi ko wi'aɗo yo ƴawka kammu ɓayle hiɗen andi ka kammu ƴawotako ɓayle hiɗen andi ka kammu ƴawotako jon noon si goɗɗo wi'ama yo ƴawka kammu o gokkun tun waɗaynoɗa après 500 wotere jon noon hiɗen andi ka kammu ko goɗɗo geri o ko goɗɗo geri si naara ko Allah ƴawnimo o wawa ƴawde ko fiyon nun ala ka eɓɓa d'abord ha ƴawa ko si Allah ƴawnima tun ka planète ji noon goɗɗo no wawi yahude ka portoɓe yahi ton ka lewru ka kode ila masha Allah goɗɗo no wawi yahude kono noon ka kammu kañum yahotako ka kammu wana nokku yahotoɗo sinara hara ko Allah nabi goɗɗo jon noon ka annama yasa'adu sa wi yasa'adu ko sattingol hunde ande sa wi sa urhibuhu sa'udan mi faway mo ƴawa jippo sa wi sa'ada ko ƴawi sa'ada ko forcéde fi ƴawgol wiyeɗa ko forcé amma ƴawa ko ɗum woni sa'ada si sattinama ko non woni ka saddaji ɗi ngari o haray hunde nden ɓurti
wi innama jazaa'u allazina yuharibuna Allah wa rasulahu sakiru an yuqattalu si wona an yuqattalu an yuqtalu tun no yonayno si wiyama an yuqattalu ko yoɓe ware wargo bongo on tigi hende tagite wono kucun ha maaya ko ɗum woni an yuqattalu sina ɗum an yuqtalu tun no yonayno si saddaji ɗi ngari ko sattingol hunde himo wa'i wa forsaɗo wi'a ko yo ƴewka kammu tawa noon o wawata ƴewde joni noon benisi goɗɗo no ƴewaka ka benisi hiɗa wawi ƴewde ka kammu si tawi kadi ommo Allah majjini ɓittini ɓernde mum sino heɓa si tawhidi no naata e ɓernde makko andi ko sifa o misal o jonno no en ɓen mawnintiniɓe rewgol Allah la yadkhuluna aljannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat ɓe mawnintiniɓe rewgol Allah ma hollaɓe mawnintinare ɓe naatata aljanna ha ngaari ngeloba naada e nder yolde ma wuddere mesalal ara wuddere mesalal ne jenɗinaka ngaari ngeloba ndin fanɗinaka benisi ɗum ɗon no waɗa nulaɗo wi'i noon wo haysi hara ngaari ngeloba ndin wawi ko ɓuri ɓattade hindi wawi natude ka wuddere mesalal kono mawnintiniɗo e dewal Allah o naatoyta haysi ndi naati o naatoyta wota hakkille yimɓe ɓe yahu wondema no wawi wonno ka ndi naatoya andi ɗum ɗon no diwi hakkille men nulaɗo no wi wo haysi ndi naati ko misal waɗa andi kala ka hunde waɗa misal haray toujours sa waɗi copie haray copie on e original on no serti kala ka misal waɗa mo waɗa so ɓe wi'ima hiɗa wa'i wa kaari andu haray hiɗon nanditi kono wana goɗɗum holli on ton no ɓurma on noon ya wayitiwa makko kala ka nandintina ko ɗum noon sino laaɗo ɓanginani jama o wi woy haysi ndi naati ɗon wawata naatoyde ɓe wi koye ngal misal ɗon kadi iman tantete iman eɓɓete kaɓe wino en wondema neɗɗo mo janga ko rewata Allah maapina seytane wulure ɓe janga maapina seytane ko goto janguɗo rewowo Allah maapini seytane ɓe waɗa tun ko tindol ɓe inna oya wala rewde Allah ma lewru ndu fof no rewde Allah seytane ara wiya enen minen min nani wondema tigi tigon Allah hino waawi ƴettude o étage ɗo naada e wuddere meselal ma ngaari ngeloba ma ngaari nagge gala ɗeŋittaka ɓowrinaka janɗinaka an hiɗa hooli ɗum goɗɗo no wawi wadde ɗum ɗum ɗo sina tawhide ala wawɗo jabade ɗum ɗo ɗum welatako wano o étage ɗo naata e wuddere meselal nden fanɗinaka étage on uytaka no ɗum ɗo ɗum wawata wonde ɗum goɗɗo wawata ɗum ɗo ko tawhide ɗum wawi pusude goɗɗo o faama inna allaha ala kulli shay'in qadir si tawi Allah wawata ɗum ɗum hara ina Allah ara merita wonugol Allah par ce que ko woni Allah ko wawuɗo ko hakkille yimɓe ɓen hewtoyta tawa si yimɓe ɓen miijike ɓe miijoto hakkille maɓɓe ɗen fuuyoya tawa ɓe gaynata ko ɗum waɗi mo Allah ko fewɗugo sifa ɗin piiji ɗin kawakeji noon an nun neɗɗanke sa wiya miijitoto ko honno Allah kerdata ɗum ha o étage ɗo naada e wuddere meselal andi an ala ay par ce que hewtama an ɗum hewtama andi si neɗɗanke wi'ino sakusi man hino teddi haray ñuungi ngin kañum ko honnum ngin wiyata on sakusi man andi kangi arayno dépassé hakkille maggi o jon nun Allah kadi misal jiɗi o mari ɗin ko ɗum sowi laysa ka mislihi shay sa wino nga ƴettay ko Allah mari kon waɗana ɗum goɗɗo ma miijitoɗa kono a miijitoto ha la'a sa watnale yaltoya iman par ce que kanko ko en gaynata kon ko ɗum o gaynata mo wi'ima hakkille ma hino jaɓa ƴettugol sakusi man addamo hakkunde ɗo o wengo ɗo ara o mema leydi o yahaali ɗo ara nandureyagal na na wiyemo marsata jonno ɗi kam muuli ɗo ɓe wi tekkendi kammu ngu no fotawa iwi ɗo heɓi ka kammu ɗo ko duuɓi temeɗɗe joyi yarate tekkendin ko wano ɗum ɗo no wengiɗo ko bi gayri amadin tarawnano tugalal ala ko rondi ɗum ɗo andi ɗum ɗo no dépasse hakkille neɗɗanke ɗum ɗo no wengi hay leydi ndin ko wiya ko wengindi no ɗum ɗo fof ko Allah jogi ko Allah tambi ɗum ɗo ko anta miɗa bi ko wata yanu e hoore mum ɗum ɗo fof ko hollugol kanko Allah kala dow ko tawete si Allah majjini neɗɗo kala ko wawɗa etade o wawa fewude beni sa wi yo goɗɗo ƴawka kammu ɓargal ala no gerde a wi ko ma o ƴawa so ƴawali ma o mayay ɓe wi noon haysi o ƴawi Allah nadata imanu e nder oɗo neɗɗo
mo ɓoyli ɓernde mum nden ndeyɗa feewa o ko ɓernde ma nden feewata kazalika yaj'alullahu rijisa ko ni Allah waɗirta keefera yaagal ngal innamal mushrikuna najasu najis e rijis ko hunde wotere ko ni Allah waɗirta sirkon o waɗirta naafigi yaagal ngal o waɗirta yeddere nden ala allazina la yu'minuna e ɓen ɓe gomɗinaali al imanu billahi ko hidayatun min Allah subhanahu wa ta'ala al hadiya al huda ko min Allah subhanahu wa ta'ala peewal ino mari feccere goo ko wahabu min Allah ko Allah tun ko wahabiyin ko hokketeɗum peewe goo ko Allah hokkete foti ko a keefere foti ko a julɗo ara ya feewi tun a wujjata a jattata a jeenata eɗa moƴƴi tun ɓe wi noon peewal okketengal ngal e peewal faggitetengal ngal si ɗiɗo tumbodiraale neɗɗo tun o perde Allah no wawma okkude peewal tawa an a wujjata a jattata a jeenata a fenata a ño'ata goɗɗo ana wiide ten portoɓe no feewi no kamɓe ala ɓe heewa janfaji maɓɓe ɗi no dépassé hakkille men ɗen janfa ko layifu janfotoɗo ɗum kamɓe wiya ɓe ala ɗum joni noon ngal ɗon ko peewal ngal Allah hokkata peewal fajjitetengal ngal ko jangetengal ngal ko wawɗa jooɗade wiya hiɗa feewi o hiɗa feewi sa janggaɗe honno salli gorte goɗɗo tindinare ma e wawi salligade ɗum ɗon ne ko peewal noon o qur'ana ɗo sa jooɗiki ko a wujjata a jattata a jeenata si a jannaka qur'ana a wawayde ɗum ɗo peewal ko fajjitetengal ngal ko ngal ɗo wallitoto peewal okkangal ngal fii yo on tigi neɗɗo yo wonu fewɗo wona adengal janna si a raati gotal e majje ko probléme woɓɓe noon Allah okka ɓe peewal jangetengal ngal hiɓe jangi hiɓe feewi ɓe wawi salligade ɓe wawi julde ɓe wawi horude kono ɓe wujjay ɓe jatta ɓe fenay peewal okketengal ngal ɓe heɓano ngal kala ngal heɓuɗa si ngala ala a perdewol woɓɓe Allah hokka ɗum peewal tawa anda ko onno diina gerdete woɓɓe Allah hokka ɗum peewal faggitetengal ngal faggito kono tawa ko bandi onno jangi kono so wondiri a fillata ko e onon jon noon ko ɗe ɗiɗi noon si neɗɗo hokkama ɗe haray Allah wallimo ko ɗum si noon alhidayatu ko min Allah ko Allah torete yo Allah fewnu ñande fo ñande toro Allah yo Allah fewne si Allah fewnalima a fewata ko ɗum noon o wi o ko ni o waɗirta perdi ndi rijisa ko perdi ko soɓe ko sirku ko kefera yagal ala allazina la yuminuna kala mo hoolaki Allah o yiite o taganano ɓay ko enen ɗiɗo woni tigi tigi on ko wona e haalanede fi imanu ko enen wajorte iman yimɓe jinna leɗɗe ɗen ko julɗe hiɗe mari imanu kaaje ɗen no mari imanu koseji ɗi ɗum ɗo fof no rewde Allah no mari imanu kañum naatoyta aljanna ɓay kañum tigi tigi on ala baraji kañum ko hakke mari ko heɓowo baraji e bakkatu ko oɗo naatoyta yiite naata aljanna kala hunde ɓay tunde ala kayre ko wiyete baraji e bakkatu nde ɗo nde naatoyta aljanna yiite noon no naɓoye ɓay ko honno yiite ngel no wiya kaaƴe naadoyde toon hayre nden ko julde nde reway Allah kono kanje ko hakkeɗe mari pourquoi nde ɗo imminoye ɗaɓɓoy nde ɗo ko ɗum ɗe mari pourquoi ngeɗo nagge hawi ngeɗo ko hakke no ɗum ala bakkat fi kulaji ɗi ngari ñaami ngesa ma ban ɗi ala bakkat ɗum fus ɗum ko yani ko beyi maɗi ko beyi Allah ko Allah tagiri ɗi bonni tigi tigo ngesa kadi mo tagi lanni Allah windanama baraji o yoɓama a weltoɗa lanni taw ya o jonnama ɓuri ngesa ma ban Allah wi wa haasa o islamu ɗo ka dina ɗo o qur'ana ɗo siratu rabbika ko laawol jeyɗo ma ngol ni mustaqiman hino feewi o qur'ana ka wari ɗo a ƴettay e naasi yaha ha fatiha a yi'ata ton ko waɗira sabu goɗɗum ala Allah ko nafoore ma tun o waɗi so wi'i ko yo jungo ma taƴe ko nafoore ma so wi'i oɗo ko yo piye ha o maya ko nafoore makko kala ko Allah waɗi ga haysi welatama ko nafoore ma Allah ala intérêt o ala nafoore si goɗɗo yahi yiite ma si goɗɗo yahi aljanna si goɗɗo wujji ɗum bonnata Allah e fus kono ko fi hakkunde mon gawata goɗɗo yahoy ñande jango tawete ko golle hun kun yonani tawete ko kun naɓata mo yiite ko ɗum o waɗi sariyaji ɗin o wallini ga
e goɗɗi kadi tawa hiɗi mari tana laakara tawa ɗo hay fussiɗi ala pénalité hay fussiɗi ala tawa ko kanji ɓuri jogade tanaka laakara kono ko anna ɗo ɗi ala pénalité hay fus masalan joni ɗo mo wujji si saria on gongi condition ji ɗin fof timme o wujji ko jungo makko tagi noon mo waɗi zina tawi o jomba ko yo piye patawol temedere noon mo waɗi zina tawi no jombi ko yo ware noon ɗum ɗo fof pénalité ji mo yari beere ko yo focce patawol capanɗe jeerati mo kansi goɗɗo ko yo focce patawol capanɗe jeerati sifa ɗum ɗo kala ko tawi Allah ma nula ɗon waɗali honno eɓɓore ko ɗo waɗete feƴƴata lewru sappo kala si a piyay paykum ma kala ko kum wawi bonnude feƴƴata lewru sappo ko si Allah no waɗi doctorde ma nularo no waɗi doctorde yaha haɗo si tawi ɓe waɗa ɓe wina e feƴƴu lewru sappo joni ɗum hande kadi ndaare wano joni ñamugol riba ñamugol jawdi aliyatiri Allah wi innama yaakuluna fi butunihim naran ko yiite on tigi woni ñamde kono mo ñaami jawdi aliyatima kon nugo waɗete ay fus mo ñaami riba kon nugo waɗete kono nulaɗo wi ñamuɗo infran mbuɗu goto tawa ko riba himo fota waɗɗo zina laabi 55 hara nene makko no tawa e nder hen pourtant pourquoi sa landike pourquoi zina on kañum no mari pénalité ɗo e riba ala ko Allah waɗiri noon ɓurɗi mawnude ɗin joni so tawi goɗɗo waɗi to so kunkum zina on no fota wona ɗum ɗa laabi 55 ma laabi 57 oɗa waɗi gotum ko yo ware joni so waɗi ɗum to haray kon numo waɗete aray kon numo waɗete ala ko waɗe ala ko waɗe joni hande kay on ɗo probléme makko ko laakara mo wari hoore so muñanaka ko yo ware ko ɗo no ñawre Allah nden tigi tigi on holli ko Allah no wawi ɓuri neɗɗanke si tawi woni goɗɗo wari hoore wiye ko yo warta mo wari sappono mo wari nogay no wona ɓeere belɓe wona itilaire million 6 si fo sunni fof o ɗo ka hoore leydi ɗo a ala sharia mo waɗa e hoore makko yoɓita ɗum ɗon abadan si a sunnimo ko valeur neɗɗo goto sa naadimo kaso ha o maayi ko valeur neɗɗo goto ko Allah tun wawi ɗum ɗo lettude mo ɓe yimɓe million 6 ɗo letta ɓe hara no laaɓi posti hara kadi o toñali hay goto Allah wi si tawi sifa oɗo neɗɗo yahi laakara Allah naadaymo ka yiite kullama nade jatti juludum baddalnahum juludan ghayra liyasuqul azab Allah wi si o lettimo yer neɗɗo goto ha ɗum ɗon o sumi o royti woni lanni o immintinamo kadi o lettamo fi ɗimmon o immintinamo kadi o lettamo fi tammon ha ñande o million 6 lanni enen ala ko wawɗen ko yettoɗen goɗɗo so wari sappo ala ko wawɗa par ce que sa warima ko goto yoɓutuɗa sa lettima maayi ko wonki woti yoɓutuɗa ko Allah tun wawi o wi kanko o sansidira o lettete fiyoɗo ha gasa o letto e fiyoya kadi ɗum si woni milliard uji ko ɗon ha ñande gasoy sa mari probléme go yahon toon noon kadi ko golle Allah ɗen no Allah wi nde deftere nde yiyoton ɗo nde yawitoto ɗon ɗo o dina ka yiyoton ɗo si a faala fottoyde Allah haramo weltanima ko ngol ɗo laawol jokkata yon noon Allah tindini en ko jokke ko honɗum holli hiɗa mari imanu ko honɗum holli Allah premier aya mo janguɗen Allah hentinanima ɓernde ma nde ko sa jokki laawol makko wol conseil o jonnuma faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam e jaka si tawi ko gonga hiɗa hooli Allah o wi wa hadha siratu rabbika mustaqim ko ɗo rewata yon noon Allah wi si o fewnete ɓernde ma nden hentoto nanga laawol makko ngol o hollima laawol makko ngol joni andi noon si a nangali ɗum ɗo andi ara a nangike haray neɓata yaha wa man yurid an yudillahu mo Allah majjini wo ko ɓernde makko nden ɓiɗɗoto hellaka diina tawa no min simi yehi jangugol mi nervay tendi haray tigi tigi ɓernde min mi anda ko ɗum nangi tigi tigi kon haray hakkille ande annan ɓe a winoɓe kamɓe kadi honno ka noppi maɓɓe wagurum no woodi ma ko hulfum woodi kamɓe ara si ɓe heɗitiki ara noppi maɓɓe no waga udda aray ko ɗum sendidiri on ko hon ɗum sendidiri on an ko hay jokka acca wujjugol e jattugol e jeenugol e janfagol jokka juula janga hoora waɗugol ko moƴƴi si a jokkali laawol Allah ngol haray ƴettu gongal e ɗe ɗiɗi ɗe janguɗen ka fuɗɗode ɗo on ɗum a jokka
ha hande a anda ko ɓuri moƴƴude hunjagol Qur'an yo taw ko wola o hiɗa andi ko kala kalima arɗo ka Qur'an e mo tawa hoore ma ko hunjin ko tawete oɗo o falitete piiji ɗin fof yo taw kala kalima wowlaɗo hiɗa hunjimo hiɗa faame mo kadi ɗum ɗo noon wona martaba sama kala ko fadlu min Allah ko Allah to wawi hokkude ɗum no wodi no himo hokki ɗum noon dolle dolle o wi kadi fassalna al ayati Allah yino fensiti ayeje kono fi ayeje ɗen fensitama mo jangali ma heɗaki ko ɗum nafatama si RFI wowliɗo haronki an a jentaki RFI on ɗum nafata sika juulirde ɗo wajama ɗo ha ndaare juulirɗe ɗen Libreville fof si ndarama jooɗiɓe ton ɓen est ce que ɓe yonay 5% julɓe wonɓe Gabon ɓe juulirɗen fof ndaram par ce que juulirde wo juulirde nde heɓata jentotoɓe 5% e juuloɓe e mayre ɓen ɓe heɓata 5%. joni noon oya 95% ko ɗum woni golle mum ndaare suumaye e hittude mum si tafsir waɗama ko dimanche ñande anville gollata heɓa yimɓe e ala ñande mumboye gollata heɓa yimɓe yani enen en heɗoray woni wana en haaju men ala e Qur'an ko ɓaymi ala golle yomi yewtu mi jooɗoyo miijiteno golleji men ɗin fof sa udditi ɗo place a wi min ko dimanche ma ko lendi tu mi udditata est ce que o place ma fermatama joni Allah wi'i hollugol o fewnima ko Qur'an on nangata anangi Qur'an pelletino anda jentitagol Qur'an foti ko suumaye foti wana suumaye ala ko nanditi ala mojobere ala dental weltanangal joɓetengal moƴƴere ka Allah wa joɗagol janga Qur'an foti ko suumaye foti wana suumaye ko fi honnu malaika ara e jooɗo hawte yurmede Allah tiyowol yurmede udditete jippo e maɓɓe ha ñande ɓe gayi foti koye suumaye foti wana suumaye joni ɗum ɗo tawete neɗɗo ngo ala tan lebbi 10 hiɗa gollude hay fus a heɓali ko suumaye ɗo wiyata tigi tigi on an a ala tan et pourquoi o lebbi 10 haysi ko ñande o ñande waɗa 100 francs ma 200 ma 500 fi tun o lewru ɗo lewru suumaye ɗum fiya fowto awa dépense mayre organise ɗa o pourquoi hayta waɗa ɗum ndaare wano joni tayerɓe ɓen 10 dernier jour on fop a taway tigi tigon ɓe haajaka e mum kamɓe ko ñowgol to woni golle maɓɓe wana ñalorma wana jemma ɓe ñaa tum bimɓe kigire jemma ñalorma ɗum woni perdi kamɓe ƴettu yer ko annduɗa yaaday e golle dewal maɗen wana ya ƴettu plus woɓɓe noon ɓe ñoyanoyaɓe ha sakkitoro ɓe sakkitoro yaka police ha julderde feƴƴe araɓe gaynali goɗɗum ta ko gere ɗum ɗo fof Allah wino sanastadrijum min haysu la ya'lamuna kala neɗɗo sa salike ko Allah wi kon o jonnete golle golla ha la'a ara résultat moƴƴo kadi ala o wi jon noon hande kadi o wi mi fensiti ayeje ɗe mi firi ha laaɓi andi so ɓe wi fussilat e jangino ɗum fussilat ko feññingol hunde faslu ko classe par ce que mo serti oya ɓay tum feccama hande kadi woni ko faslu joni noon fassalna komin fensiti ha laaɓi ko kala janganaɗo faamay heddo noon hande kadi kala jango Qur'an haraw haw jaali andi se a hawji a ñoggindiranal yimɓe ɓen ka haqqillaji maɓɓe taɓe famata kalima goto ata no mari ɗo façon ji quand même iyetoɗa on tigi façon ji ɗiɗi façon ji tati o wawa hakkille ɗen wawa ƴettude ko ɗum firowo Qur'ana wona yo hawju Allah no kondani jangoɓe Qur'ana hawjoɓe ɓen fof la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi litaqra ala nnasi ala muksin wa rattalnahu tartila ɗum ɗo fof hino holli ko doyde jangirde fi honno mo ɓey udduto hakkille mum ɗen o anda kon wona e haalede hawjetake yo yawu yo moƴƴu ko yiite herani Allah wi lahum darussalam ɓeɓe Allah fewni ka premier verset mo janguno ɗen tawi kadi ɓe jokki siratu rabbika mustaqima ayeje ɗen ɓayɗe fensitama ɓe faami ɓe tawa allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan
Allah wi ɓeeɗo sikki ala lahum darussalam ɓeeɗo no mari galle kisal. Darussalam daru ko galle, assalam ko kisal. Wiye no wodani ɓe aljanna inda rabbihim ka jeyɗoɓe lahum jannatun tajri min tahti al anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an. Sa wi ɗo tu lahum darussalam ko homɓe wodani lahum darussalam mo Allah fewni o jokki ɗi poyndiri premier bindolngol e bindol nayaɓolngol. Allah fewni neɗɗo on tawi ɓernde nden kala ko wi'a fi islam hinde yaaji. Ka juulirde kala ko wi'aɗa hay sa yennama hiɗa welti. Ka jangata ɗon hay sa yennama hiɗa welti. Kala ka fi Allah marsata an ko ɗon woni ko marse maɗen non. Allah ko ɓeeɗo wodani lahum darussalam inda rabbi ɓeeɗo aljanna mum koye konti maɓɓe woni. Fi honnu Allah wino inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Allah wi si tawi ko gonga neɗɗo no mari iman haray wonki makko ki jawdi makko ndi feere makko ɗe dole makko ɗe fof na kanko jeyi. Haray ko Allah jeyi aljanna mo Allah mahi on wana Allah jeyi haray ɓe wattiti mo beyo waɗi hoore mum ka balance. Hakkille maɗe dole maɗe ƴoyre maɗe jawdi maɗe tamma on fof ko Allah jeyi. Qul inna salati wa nuski wa mahaya surode maggolon ha kaata fof ko lillahi rabbil alamin. Programme ji maɗi fof ko Allah jeyi. Ko seeɗa hoy koye tun waɗanta aduna fi tun wata wonu ta wonirni ko ɓeeɗo mari lahum darussalami inda rabbihim. E fi hono noon wa huwa waliyun ko Allah woni waliyu maɓɓe o ko Allah woni jaatigi maɓɓe. Ɓe ala jaatigi si wona Allah. Heɓe mo jaatigi Allah aray tigi tigi on o heɓi jaatigi. E Allah noon Allah ko ɓuri bonande ko jaatigiɓe makko ɓe. Andi enen jaatigi ma wattama e fuyno. Allah noon ko ɓuri bonande fof ko jaatigi makko. Ka o rewnete ɗon o rewnata ɗon kefer, o rewnata ɗon naafigiijo, ka o rewnete ɗon. Ɓe wi wo kono albalaw kono jarrabuye ɗuuɗiri wo kono joddindin ɗuuɗiroy. Ala ko ɓura jarribede wa annabaɓɓen ala ko mariri son jawa maɓɓe. Nulaɗo wi o Allah isa habba qawman ibtala si Allah yiɗima o naadete probléme. Andi no ngene sa e jaatigi ma naadima ko no hari min on meɗen weldi kono gila o programme o gila o naadimi o probléme ɗo hande kadi min a hiwragol mo wela to a mi yeymo tum mi nerba. Allah noon kañum wanano so yiɗima a sartata e probléme. Ko fi hon sa haɓi probléme ko nafoore wonandema si bakkatuji mari ɗuuɗi heɓa ɗo probléme yettal par ce que woɓɓe men kañum yetti Allah wosi probléme ari. Si probléme ala ko darni e miniti tu siko juulugol o juulayɓe kono hara fo gayni juulude kala ko waɗete ko sakkitode nde. Joni noon Allah yani Allah naada probléme e makko suwa jawdi perda ma o nawno heɓa noon toragol Allah waɗane landuwa o gera ha ron ka wallitela kile. Allah wina nanata o wi kono waya afuwan kasira o muñantuma bus so rewtina gotu nge hoore ma fiya faam. Andi si goɗɗo wi accu o jaɓaari lan goddotomo an nanata ko goddere nden noon kadi kono hollaali noon wondema hara on tigi ko keefeero ko yani Allah wallete woni fiya rutta o ani buyla rabbi ko ruttewa ɗon kadi joni noon sa jaɓaali ruttade accu a jaɓaali ko goddere nde a nawna joni ma perda joni goɗɗum no min mi ala tan nawnaɗo ɓe yettoma no ko fatigi nanguma il faut waɗa repos moins 2 mois a wino ala tan no Allah wi heɓay joni tan. Joni noon Allah wino ya hawri golle maɗen docteur jo ndar sa ko Allah yeddata ka ko docteur jo docteur um simple ko wi no tigi tigi on ko fatigi nanguma il faut repos 2 mois. Allah winoma ya fotu no wira no han ko golle faaloɗa a golli noon ha joni goɗɗo miñirama yetoma joni ko ya foto andi sa fotake a maaye ma feetere nangete jakamami foto noon téléphone connexion fof wallina to jogo téléphone simple hay kunɗo ngo wonde ɓe wi tun si tawi mi fowtaki Allah no yeytinoma ɗum depuis wulure temen nayi duuɓol ya fowto wata battal taƴidir ko watta o
golli ha midi fowto sa yehi ha 18 heures nangue yehi lanni ñalorma ko waɗana ko fi golle jemma ko fi fowto ko a golla jemma ñalorma ko boutique carte sa gollali jemma ñalorma tigi tigi on hara yeti amar senta ɓe a katama a bonni gurdam maɗa mere pus Allah wi joni noon wa huwa waliyuhum bima kanu yamalun ko kanko woni jatigi maɓɓe sabu on golle maɓɓe ɗen koko jatigi maɓɓe faala kon ko ɗum ɓe gollayno si tawi wondema ko goonga Allah ko jatigi ma kala ka o yamirma ton hara o hattakima ton kala ka o haɗuma ton hara o tawalima ton ɗum ɗo holli ko on jatigi holli ko on jatigi fi honnu Allah hokkoya on tigi yani galle aljanna ɗe Allah o landoytoɓe est ce que onon on weltori yani ko honnum faaluɓe namen faalaka fus par ce que a jonni min komin tanƴinanoti ko ɓuri raɓɓuɗude kon o wiya gasi mi okkay on hunde nde faalano ɗon mi weltanike on mi tikkanta on abadan mi munanta ko ngande kedi weltare ɓeydo no kon ɗum kadi faala ɗon hay fus tigi tigi on o wiya gasi joni mi hollay on hoore an yi on minu andi tagore nden fo hay fus ko yi Allah ala ha hande goɗɗo yaale Allah goɗɗum kadi yaale Allah goɗɗo miijitotako kadi ha anda hay miijitoɗa waɗɗa Allah e balance ma waɗɗa Allah e goɗɗum ala ay Allah no wawi rawando andi an tigi alay Allah no wawi jinnaɓe Allah no wawi malaikaɓe Allah no wawi suudu a wolay ha laa par ce que ko miijiɗa o Allah nano way Allah no mari gite Allah no wawi wa gite goɗɗo ma no gite no Allah o yiyay nder o yiyay yaasi o yiyay dow o yiyay leydi en même temps e andi gite wawde no o miiruɗo ya renti nder ya renti yaasi ya renti ɓawto ya renti dow ya renti leydi nde wotere pet a yarali ɓawto a yarali dow a yarali leydi ande a miijito to aron ka ko ɗum sowi kanko nando makko ala sifa Allah ɓe wi alaka alijanna e fotiji ɗin fof ko foti ñande goɗɗo yiyoy Allah nulaɗo sallallah sallam ɓe maaki o woɓɓe yiyay Allah Allah yaha hitaade ta on tigi no ndaara ɗo ino Allah ara Allah yahino leydi hakken foti ara ha hande batte o mo renti noon kanko mo sikka Allah no andi woɓɓe kay no woodi ko layi fu quoi woɓɓe kañum no woodi kañum tigi tigi on no ɗayti ɗum hitaande tawa Allah yahino kono ha hande batte on hino ɗo on tigi no ndaara ɗo no welti ɗo hino mo ɗo woɓɓe bimbeki geɗe jemmañarama no wonde Allahu subhanahu wa taala ɗo noon miijitagol ko honno Allah wayi ɗum ko kata tunde alandotako kadi goɗɗo gonno Allah wayi Allah noon no mari juuɗe Allah no mari koyɗe Allah no mari gite Allah no mono Allah no welto Allah no yaha Allah no ara kono ko honno ɗum ɗo wayi goɗɗo wolandotako ɗum ko Allah wolani ka Qur'an kon hatten ɗum ko nulaɗo haala nen kon hatten Allah no mari juuɗe ko honno ɗe wayi ɗum ta goɗɗo wolando ɗum par ce que so tawi Allah no mari juuɗe onanga e anna Allah on fo nde wotere anna e laakara fo onanga e nde wotere ana yandi junngo ka ɓasifa gonɗon junngo o wi kammuli ɗin jeɗɗi e leyɗele ɗen jeeɗi ko qabudatuhu yawmal qiyama o nanga e ɗum ka junngo makko an yandi sifa gon junngo o wi pelle ɗen ko wal jibala awtadan pelle ɗen ko marto ko fullaare joni ara gon junngo ƴetto marto ɗon ara onno ngo wayi si Allah ko wowla o ko wowla hattu ka o wima ya hattuno ta feƴƴude sa feƴƴi heɓe probléme a yalta joni e dina mere fus bima kanu yamaluna sabu golle maɓɓe ɗe wa kana sayukum mashkura tawno golle mun ɗen hino yela yetta kala neɗɗo mo wela golluɗude aray imanu makko on hino fanɗi tuma imanu ma tuma wonɗa neɗɗo alijanna fo a welay golluɗude yahoɓe alijanna ɓen fo hakkille mum ɗen arayno deeɗi kala neɗɗo woni bonɗo hakkille haray ha hande imanu no ngakke makko neɗɗo julɗo ko tawete ko ɓooyi ɗon wondude ko antorotomo yaafola kanko wala probléme ay fus kala yiɗa neɗɗo mo probléme Allah noon ɓay ko yaafotoɗo no waawi Allah wi jooni noon hannde kadi o sifanike en fii peewal fii yimɓe aljanna e yimɓe yiite
o addi masala misal gotal ma wiye mise ɗiɗi julɗo yahowo aljanna komo ɓernde mum nden hentani diina neɗɗo bonɗon komo ɓernde mum niɓɓitani diina c'est fini ƴonno mo wi wa yawma yahsuru ñande o moɓirdiroy bandi ɓenɗi ɗo yimɓe ɓen e jinnaji ɗi ñande ɓe ɗo moɓɓidiroya jamiyam ɓe foppu kadi premier jinnaru ndu mi anda ko wondu kono gila e adama ha sakkitoro ɓay iblisa na ben maɓɓe de iblisa na wigo ko iblisa woni arano non jinna no mari façon jinna ko gonɗimɓe ɓe seytanu ko yedduɗi ɗi allah non yo moɓɓidiro e arano e sakkitoro groupe aji ɗin ɗiɗi o lando non allah lando en par ce que ko enen woni e majjidirde ya macharal jinni ko onnon yo dental jinna ha qad istaksartum min al ins on wallodirino e jinnaji ɗe yani on ɗuɗɗinorino yimɓe ɓe en jangino e suratul jinni ko innahu kana rijalu minal insi yausuna bi rijali minal jinni fazaduhum rahaban andi neɗɗo nde en hulamo o wen he andi o kañum e jinna woni e gollirude o yawno o salmodiri ɗo e général o pooɗi jungo kon ha ka o anda sa fijiri o hara woɓɓe no hula on ɗon ɓuri allahu subhanahu wa taala o yeddodirno goɗɗo arɗo yeddodiri e ɓe ceernoɓe ko nde ñande o maayi jaka noon ɓe fijirtake ko ceernoɓe yeddodiri e goɗɗo maayi nulaɗo no yeddodira ha piya añiƴe mum foyta ha ngiru ŋañaɓe ɓeɗo ko waliyaɓe ko yeddodiri e maɓɓe tun ko ɗon fisango maayi ɗum ɗo na dina ni allah no wi joni onon jinnaji ɗin on yahino ka yimɓe ɓen on turnidiri ton jinna wi nde gi kelɗa o kangi kadi ko enen gi mantorta giyeto ay menen joni ha yimɓe ɓe ko kamɓe mari annabaɓe kamɓe mari julde kamɓe heɓe arde janga e juuɗe am ono yo yawitomi ɗo hara neɗɗo on kadi no mantoga ɗo mari samsul maruf ko kubura on kadi hay nato sokere nde samsul maruful kubura andi ɗen kadi e hani yurnade ɗen dara kono noon sa wattuna leela a yurnotoɗe a lottoya kuɗe julɗo ko ma wona yiɗiɗo koy andi sina ɗum piiji ko a wowlante ha wonta ɗayɗo tawa ala domaine ko wowla piiji ɗin fo a ndarirari ko husayfa kañum waɗayno kon kanko allah yeddite tun o landoto a ndaray ɗi andara goɗɗo ɗaynatama e majji ko wi'ete ndureyagal kon asili on ko ndurena e fus kono ko haala kan taƴa ko ndurena e fus joni noon kanko ko waɗata kon fof sa wattani yila a tawa wona e fus kono ko sa ƴoytani ko sa andi ko honnum waɗete anda jaka ko ɗayne wona kono noon ɓay an anda on bange ɗon ɓe ɗaynete ɗon sikka ko soɓe si goɗɗo sorti ɗengal mum taƴi woni seeɗa tawi ngal ɗo o wullali o waɗali e fus andi koye fenade woni si goɗɗo ƴetti pontiwal 12 o naadi ngal ɗo ha ngal muti holli wona gonga siko gonga waɗay dande no woodi ko ɓe ƴettata ɓe sulmo ko ɓay tun tawi bonnu darsumen on ɗo ɓay tun tawi bonnu darsumen on si wona ɗum ndureyagal e karama ko yagal no woodi ko yiyata e mum anda ko fenade mere fus karama ko ɓen kelɗo ɓen ko kamɓe jinna gollirata masalan wano daranoɓe goɗɗo a yewde to ɓeytoma no an ko mouhammadou rineta nene ma no wiye aicha ben ma no wiye ɗo suudu mum ɗum ko tel woni nulaɗo sallallahu alih w sallam ɓe maki neɗɗo fof gila ñande o jibina jinnaru no ɓaawo makko ha ñande o maayi ndu iwata ɓaawo makko joni noon si ndu jinnaru woni on faamodiri an hiɗa mari jinnaru karama ko joni no mari jinnaru jinna no mari communication yawɗo ɓuri en enen tagore nden fof ko enen tun communication mum fañi ɗin ñuuƴi ɗi yoton président on e nder Libreville so haali ɗi fof ɗi nanan président majji on ɗi ala micro ɗi ala hay fof si ɗi haali tun en jangino ɗum e suratul namli noon en jangino e suratul namli ka ñuugi ngi annabi Souleymane jinnaji ɗi kayne mari communication yawɗo ɓuri en
jinnaaru maandu e jinnaaru andu si arde ɗi fotta o wendo dota ko ton du jaɓɓo ɗon oɗo konno wiyete oɗo ko mamadori wiyete nene makko ko Aissatu ko ni ani mo waddori 100 000 mo waɗori par ce que jinnaaru maandu no andi ko addatamo ndu ara ndu hewta ndu yeeto mo ndu gollanta on neɗɗo on ceernojo on ɗo ya hewtu ko kayru woni e haalude an ko Mouhammadou wiyeteɗa an ko tel wiyeteɗa e addori 100 000 a feggino ɗo wanno ɗo par ce que nduuɗa hino haalande ndu e an gananata kono kanko mo nande kanko e mo nande ɓe nawono yiya an tigi sa yeddi Allah a yiyay joni yiyata siko ndure yaagal ndaare no fanɗi ndurejo mo gollirta dooño e gandi dooño no fanɗi ndurejo mo gollirta dooño kala ndurejo ko ɓuri hewde kon fof o gollira e dooño dooñorgal no Allah tagiri ngal non ko kangal ɗum wayino si a nangi dooñorgal a haɓɓingal haa yoori ngal maayiri non c'est fini a liilingal haa yoori a duufi kala ka waɗɗangal mo ndaari taway ɗon on taway ko haɓɓaɗo ko kanko digi haɓɓoto sa ƴettingal a tufingal laɓi ɗo acci ɗon haa ngal maayi si a ƴetti ndin cundi a waɗi e tintorgal kala ndaartiɗo ɗon are mo tufa laɓi ɗum ko hunde wonde simple a feƴƴi kono hollima tintorgal yanaada laɓi wiyatama ko mbiɗe naari laɓi e ma andano ko condi dooñorgal ngal waɗa ka miroir yooride mum tintiro ɗon wo kono sa faala naɓu musuwar wiya joni lootel ngal mi tinto kadi ndaara hay so maaya a wawa par ce que ara ndure yaagal yehi majorité fof ko piiji tun no woodi piyo ñamo ñamo koye ɓe haalantama tawa jaka ha an hiɗa wawa a essioto kadi ndaara tawa ko non wayi ma ɓe ƴetta goɗɗum ɓe waɗa ɓano leeɓi ni ɓe siŋa e maggal ha ngal maayi kono hara ngal wuuri ngal maayida e mum si tawi ɗum ɗon unama ka waɗe ɗa o leeɓi harayno e ma fof wa kula ara ko fus feŋaki e ma ko ɗayre fu kono ɓay noon julɗo kadi no hani yeƴude e ƴoyre makko nden o ƴiƴa hara o luttoyaani par ce que sa naati e nder ɗum sa watna ɗo ya waaw tawa woni hande kadi ndurejo tawa yaltata ko tawiɗa faami dina moƴƴa si naata sifa ɗen peeji o yawnon joni noon kadi staksartu min al ins ka aduna ton on wallondirino on ɓeydondirino on ɗuɗɗinorino yimɓe ɓen wa qala awliyau min al ins jaatigiiɓe maɓɓe ɓe ndureji ɗin wiya ka yimɓe rabbana jeeɗo men ha istamta baaduna ɓe baadi menen e jinna men gollidi tu menen e jinna men gollidi par ce que si a waɗay karam ko yagasi ngal kelɗa a gollida e jinna si a waɗay ndure yagasi ngal kelɗa a gollida e jinna kanji Allah no jonni ɗi doole e ɗaynugol goɗɗo ɓuri e ngenen pourquoi hayɗi nele kanji pourquoi hayɗi heɓa nelaɗo jinna darnata a juulirde jinna kaka juulirde men ɗo ɗi juulta kanji haaju majji fof ko majjingol neɗɗanke to e jinna kadi ala important kañum fi wiwgol wondema a nawnima a barmi na ɗum woni important majji on fof ko bonnugol diina ma kan ɗum c'est fini ko ɗum ɗon ɗum woni haaju majji ko hedditi kon fof ɗi ala haaju ko bonnugol diina ma kan ɗum sika boni ara lanni istamta so ɓe wi atta macco u no mari firoji bus no wona okkorgol goɗɗo no wona yahugol ukkidira hajji e umura no wona piiji hewɗi no wona kadi nafugol goɗɗo no wona luɓal istamta baaduna bi baadi min nafidiri ko ɓuri raɓɓuɗude kon fof min nafidiri jinnaji ɗin nafi yimɓe ɓen nafi jinnaji ɗin e hoore yeddere allahu subhanahu wa taala ɓe wi wa balagana yetti men ajalana laje mayde amen lajal mayde amen allazi ngal ajjaltalana ngal waɗannoɗa men ko ni min majjiniri haa min maayi neɗɗo fof yo toro Allah si tawi o waɗino ko wi'ete karam ko yaagal ma o wonino ndurejo ma o wonino ñaami kala ma o wonino ila machallah yo toro Allah tububuye aɗo o mayde o hayka ko o jogii kon gollidugol e jinna moƴƴaani gollidugol e jinna moƴƴaali joni noon hari law karam ko yaagal ngal ko hino suuɗi joni kadi mo beyo findin hakkille mon ɗen
karam ko yaaga ngal joni ngal eɓɓodira e kingal ngal laabi wulore par ce que hari ko ɓale woni e gollitirde karam ko yaaga kono joni ko porto si a laamoto ko ma ɓe windan si a wona directeur ko ma ɓe windan si diplôme ma wona validé ko ma golliɗo ɓi hun gotum ɓiji ɗiɗi ɓe landima dina ma kam bona few e famille ma on ko ɗiɗi ɓe landima yo dina ma kam bonu élimina famille ma on lanni sa jaɓaniɓe gotuge mum a wona e lanɗo a wona e ministre a wona e directeur a wona e ko wonɗa fof ɗum non mo be kadi sa faala a naata e ka net ndara ko honno woni honno site ji maɓɓe ɗi goɗɗino toon si a naatti a hewti hay sa posi question téléphone ma on ko haa ɗum o plante to direct ɓe wiyeteɓe pharmaçonnerie yew haa hewta naata ka site compose ndara sa hewti a posi ɓe question ko honno woni golle mo téléphone ma on ko haa ɗum marsa haray ko ma yalta kadi fo haray o ɗaanike déjà ko ɓen ɗon woni ceernoɓe mawɓe ɓen joni fewno ɗo ɓen ko zifu ɓen commandiɓe a wata laamade golliɗa a wata wonde poste kendejo golliɗa ɗum nun kadi jangi janga a wawi natude kono ara a naati joni ɓeya karma koɓe fo na ɗum ɗon fuutino fayida joni ko oɗo systéme kadi ƴeewi ɓe fayɓe men ɓe wonɗen e jangguide sa wattina lila a janginaymo ɗo français ha ñande gota ko an wonata sadaka fi yo laamo dépensamo heɓamo dépensamo duuɓi tawete ko an o hirsoyta ñande go fi yo wono ministre ma fi yo wono directeur par ce que ko ɗum ɗo ɓe wona e hollede sa muutoy kadi ko laawol ngolno ina ɗum ange golle on waynodiri ange laamu kende on waynodiri joni noon ɗum ɗo fof ko mayne juro ɓen ƴoƴe anden ɗum ɗo mo be andina ɓiɓɓe mum ɓen netti on ko hunde bonde kono naforeji no toon si tawi neɗɗo no faami ɗi findinte majjireji heewɗi a woɗɗitoto e mum naforeji heewɗi hino nder ton wano lorra kam woniri nder ton no joni lajalamen ngal ma e Allah wi gasi ɓay noon on wallodiri Allah ko wino ko wata a wano alal birde watte go ano ɓay noon onon on wallodiri alal ismi wal udwani o wi fannaru maswako o yiite ngen woni tabitirde mon khalidina fiha on luttay ton kude sa wi khalidina ko ɓe luttay na ya wi luttinteɓe de maswakum tabitirde mon de maswan sa wi sawa ko tabiti wa ma kunta sawiyan fi ahli madiyan a wonano tabutuɗo ka yimɓe madiyan maswan ko tabitirde ma'awa ko natirde khalidina ko ɓe luttoɓe ma wiya ko on luttoɓe fiha ton en andi kaka haala si bone ari tourna kono ka qur'ana kañum si nde wi onon ko onon nde wiyata ayi ɗo wi fannaru maswakum hiɗa wawi wurtude wiya ko yimɓe jinna haray yeddunoɓe Allah ɓen ko yiite nge woni tabitirde maɓɓe kono ɗo ko maswakum ko onon wona e haalede o onon noon wattata on onon wattata on onon si tawi wona onon si tawi noon ko onon aray ko onon ko ɗum fannaru maswakum khalidina fiha illa masha Allah andi woɓɓe naatay ha seeɗa yiltito sina ɗum ko Allah hoddiri ka yiite kañum yaltoɓe bussi no woodi ka kaali janna woni yaltoɓe ala e jangi aya goto e qur'an fo men das ko suratul hudi si ɓe naati ka yiite ko ma damati samawati wal ard kaali janna kadi ɓe wi ma damati samawati wal ard firoɓe ɓen fof si hewti e ɗiɗo ara ɓe jogi probléme ɓe naati yiite kono ko ma damati samawati wal ard ɓeeɗa kadi naati alijanna ko ma damati samawati wal ard kala firowo si hewtiɗo ara mo jogi probléme par ce que no anda ngala ka yiite to probléme ala ka alijanna no ɓay mo naati yaltata ɓeno konno toon kadi ko ma damati samawat ɓe wi woɓɓe wi gasi joni probléme ala ko façon ji ɗiɗi ha tati ɓe addi ɓe wi
arabuɓe ma neɗɗanke fo hino andi ɗo tañƴini kala hunde ko nde wawi neɓude ka hoore leydi ɗo ko ley ndin adinde ka piiji wonɗi ka kammu ɗin ko labinira kammu ngun kon par ce que allah wi ko wala gadi zayyanna sama duniya min labini kammu aduna ngun hakkille maɗe ta yewtaw e ŋariki holli jaga kammu ngun no woodano singu labinano sa wi mi pentiri suudandu naarindu dari no est ce que haray koode ɗen ko labina kon e kade waɗa ɗon ko tan goto moƴƴina wona goto holli e jaka ka kammu to kadi ala ko neeɓi ɓuri kammu ngun jonno so ɓe wima damati samawati wal ardi hella ka bomɓe ɓe ɓay yimɓe ɓen no andi ala ko neeɓi ɓuri kammu e leydi ɓe neeɓo ewa neeɓugol kammu e leydi ene ye gandi ɗum ɗon ɓuri aɗo islam aɗa ɗum no anda ɗum ɗo ka badan iwata ko ɓura noon woni hollude ɗum ɗo kadi ittoyde arino e sahi tawi ala arino e sahi aroya e sahi kadi tawa ko itteteɗo ɓeri joni noon ɓe moƴƴuɓe ɗo noon joni holɗon firo yahi goto haray kamɓe kadi ɓe yalta joni noon ɓe yaltata ɓe wiya ko ma damati samawatu ko fannin kam huuli kesi ɗin hino duumi yimɓe alijanna ɓen kammu maɓɓe ngun ko honɗum ka alijanna kammu ngun ko honɗum ɓe jakano ko arsur rahman ko arsi allah on woni kammu ngun ton joni noon ko fanni ɗum no duumi ɗum non lannata ɓe to neɓoya e neɓugol kammu e leydi ko anna ɗo sina ɓen ɓe allah hoddiro yani holli ɓen ton ko abadan wonoyta sina ɓe allah hoddiri yo yaltuɓe usatul mo wahidina ko ɓeɗo kadi yaltoyta neɗɗo no hooli allah kono o bonnayi busse men ɗo no mari imanu kono wujjayno busse men no mari imanu kono fenayno busse men no mari imanu kono jattayno janfotono tawa ino mari imanu juulay jangay ko ɓeɗo naadoyte ka yiite tefane kadi yalta o kono pana ko waɗeten goye ɗum moƴƴagoy ko imam on kono son huwodiri o janfotomo ko imam on kono ka ɓeygure makko mo jogii penare ɗe hanano ka waɗede o janfoto waɗay ɗum ɗo moƴƴari nde kono nun ko on ɗon kadi woni moyen on edi naatuɗo e bone on tun hara waɗata ko moƴƴi leyɗo ko ma hebulole jonno sendidiraɗe wiya ko fanni ɓeeto ɓe heddoy to heddagol kammu e leydi heddagol kammu e leydi no mari ha tan ko ha onde heddoto no heddagol ɗon no tigi tigi leydi ndin ka alijanna e kammu ngun ka alijanna lannata abadan ɓay ɓe yahi ko ñawore ton ɓe waɗete ɓeeto waɗe ñawore annaka ɓay ko yaltoɓe o wi illa machallah inna rabbaka hakimun alim allah jeyɗo ma on ko ñeeñuɗo si allah wonali ñeeñuɗo haray nawa allah si allah wonali ñeeñuɗo haray wonawa allah ka fuɗɗode suratol ga ɓe jannuno en ɓe wi wo hayno nde deftere adde hara ko windande allah jaabi tun question o ko alaw ja'alnahu fi qirtasin hara min winduno ɗeri ka men ga min addi fala masuhu bi aidin ɓe memiri juuɗe maɓɓe ɗen ma ɓe memirayno juuɗe maɓɓe ɗen ɓe wiyayno ko tindi arande fi honnu si allah ƴetti ɗerol ka mum ton additay ko kanko windingol est ce que ngol nanda e bindi men ɗi yiiɗo ngol wo ngalɗay ka joni noon ɓe wiyayno kadi ko ndura yagal ko fi honnu golle allah ɗen e golle men ɗen wona gooto nandata hara jeydata joni noon ko woni hakkima ko waɗugol hunde fo e place mum tawa ala sottinowo ɗon watta goɗɗum o batiman ɗo se lanci o yen wawi wadde ɗo plan moƴƴo ɓuri oɗo labaɗo ɓuri oɗo allah kañum marsirtano ndaare wano allah piiji wonɗi danger ɗin fo suuɗi hakkille neɗɗanke ande a yiyataɗo no wonki wonko a yiyata kunno ɓernde no si ɗiɗo no weeɓitino mo waɗima ko boni na goddoto ɗum ko hakkille ɗen won ɗon arayo maayi ma rendi wonki nga woni sa cukki ɗon ko yalti tum so tawi ko hendu ɗum yalti na arayo maayi ko woni important kon fof o suuɗi ndaar kanko kadi mo suuɗino kono kanko naafi e goɗɗo waɗumo goɗɗum konon tun o oddiri konon tun o waɗiri koye ƴoyre makko nden o waɗi an ya wawi wiide enen min harasi ko min num mi yaltinayno wonki ara neɗɗo fof no wawi yiwde ɗum harayno balɗe yimɓe fof sino lanni
parce que bus waɗete ɗo piwum tawa ko faraɗa ko yo maayi joni ta ko ɗon tun jukkata ara lanni ko ɗon tun jukkata ara lanni sa yehi ka janngugol karate hara yehi hakkono hara ko a waɗa livre on ha gayna a waɗa pratique o ɓe yettoma danger neɗɗanke fo ɗo ta fijiran mo ɗo ɗaɗi ɗi fo ko ɗo fu ɓernde ka sengo nano woni kadi ta fijir ɗon ɓernde ko sengo nano woni na sengo ñamude woni ɗum fo ɓe haalante ɓe jannama piiji ɗon tawa Allah jaga ko hakkille wano enen ɗo fof mo landike ma ngo jungo ma ɗi kolliɗo joyi ko ndu ɓuri kelɗude andi hakkille maɗen koye ndu yaadano ɗo yonnugor ndu yaadano jonno jungo fof ko ɗo woni champion ko ɗo woni kendejo si neɗɗo nangima hara tañƴinike a fuutota ko few na yanango gueɗo eto ha henduɗa silatul makkum sa ɓantindo fof a fuutoto par ce que kayru nanga kono andi neɗɗanke si wolanama ɗum sa yahali ka pratique a wiye non ɗum ko haala sama kalma ko nduɗo kelli pourtant ko nduɗo kelli kala neɗɗo ko na haysi ko demuru so ndu nangima tawi eto ha henduɗa sakkitor ndu sa ɓantinduɗi a fof ɓantoto par ce que kayru commandi ko kum ɗo commandi jungo kolli ɗin fof ko ɗum ɗo non woni ƴoyre waɗugol sifade ɗo golle andi ɗum ɗo no majjani neɗɗanke sa tefali ɗum ɗo kadi yiwɗa wiyano ɗum ko fenano ko nduɗo woni kenderu ɗum pourtant hara ko oɗo sa ɓantimo tun ɗiya kadi ɗi lofay joni ta faala tan da wiya goɗɗo ko mari dole yo nangue ettoɗa ha ɓanta kum ɗo c'est fini a sorta ɗum yongo manga par ce que ara doole ala wande kadi Allah noon ko sifa ɗe ñeeñe o mari sifa ɗum ɗo tawa si wowlama ngalɗinaymo ɓe siko an tagayno a wiyano doole ɗen ko ɗo mi waɗayno hakkille maɗen no hokki doole ɗen ko ɗo woni kono Allah ko ga waɗi o majjini ɗum ɗo kadi yimɓe bus sina a tefo andoyta andoyta wonno ñande o holluma ko honno woni hakkille ma holluma ko honno woni wonki an alɗa e nden ñande e jaa ko ɗum ɗo contrôle no neɗɗanke fof e jaka hakkille koni fotata ma e jaa wonki koni fotata ko ɗum woni hakkille piwum kum haysi kum fanɗi ta ko kum ɗo jogii nafoore nden fof kono ta neɗɗanke no binde ɗon o annda ay wonki teddano ɓay ñuungi belleti no fanɗi ma wiye miiwo wi so tawi fof no anndi miiwo so tawi na fulɓe Konakiri ɓe miiwo si gertogal ngal woofike koye kulloy ko ngal wondata ɗon kulloy aray ɗon ko wayta tawa tenɗi si koye nanngima koye ƴaangede 40 yirata na e joyiyata koye no wonde wonkimo ginno ko ñamata mangoje ɗen kadi ko ɓuri fandude to ko buuɓe ma ila machallah ɗum kadi no wonde wonkino ɓe wi noon pourtant wonkiji ɗin fof no fota wonki mawba e wonki neɗɗanke fof no fota et puis kadi fof ko gore andi no gasaña kam hollanoma ɗo wonki o yiyataki o ɗaɓɓita aron gaja kon ɗum woni honno ɓa henno ndun en ala yiwde hakimu Allah ko ñeeñuɗo alimu anduɗo kadi ka ñeeñal ngal ko honno ngal gerdete ko honno waɗirte ko honno haaniri kanko ko ali gandal Allah ngal wa awa gandal neɗɗanke ma wa gandal jinna sa yi Allah wiya wa ilallahi turja'ul umur affaire ji ɗin ka makko ruttete siko gandal ko ton o wi ɗo o sifanike en sifa yimɓe bomɓe ɓen kala neɗɗanke ɗo holli ko jinnaaru yo ko neɗɗanke o son welde ala taqwa e hoore kulol Allah ɓe Allah ɗoɗinoyde ñande janngo ɓe ina tawano toon welduɓe sabi Allah si ɓe fotti ko fi Allah si ɓe serti ko fi Allah e to kala mo naɓitata ara ko fi Allah naɓitoto ta waɗu fi aduna kala mo yiɗata yiɗirmo sabu Allah sabu diina makko kan himo kelɗi mo tinni yiɗiramo sabu ɗum na sabu himo mari doole na sabu himo laba na sabu himo waɗi ɗum ɗo himo laani Allah wi no yiiruɗon ɗi jinnaje ɓe yimɓe ɗo weldi haa ɓe perdiɓe fop Allah wiɓe ɓe naati wirde wa kadhalika no walli ba'da zalimina ba'dan ko ni kadi min waɗata wujjoɓe ngara ɓe weldi jeenoɓe ngara no weldi sirkoɓe ngara no weldi no walli ba'da zalimina ko wiyete zalim si tawi kaka sharia ko laabi tati ɓe wi ko tooñuɗo hoore Allah o rewaali Allah o tooñi Allah o tooñi hoore makko e ronkuɗo jonnutude wonki mum kin ɓanndu mum ɗum haqqe mum hiɗa woni capable jombugol a jombaali an a tooñi hoore makko
ya woni capable sodugol ventilateur a sodade anga toñi hoorema ya woni capable waɗugol climatiseur a waɗali wana angal kellal marɗa a toñi hoorema ya woni capable liɓugol dépense 5000 an ko 1000 francs leɓatama 2000 a toñi hoorema nga toñi e hoorema woni ya wonno capable fowtagol a wiyanga fowtota ko a toñi hoorema ɗum ɗo ko toñin amma toñugol musidɗo mum ɗum ɗon hiɗe gande sa yennima biyima jetti ko mako kono ɓe wi'i ali yawi o ɗiɗo fof ko hoorema wonɗa toñude sa rewali Allah a toñi hoorema sa waɗanali hoorema ko doɗa wadde ko a toñi hoorema sa waɗi goɗɗo kadi ko hoorema toñuɗa par ce que koye hoorema ruttoto ɓe wi ɗum ɗo fof so ɓe wi zalimina ko toñugol hoore mum ko Allah toñuɗa ko yimɓe ɓen ko hoorema fof koye hoorema ruttoto Allah wi ko ni min waɗi bandiji ɗin fof no weldi ko ni min weldinita bomɓe ɓen ɗum ɗo kadi ko gundo goo mo Allahu subhanahu wa ta'ala waɗi ka Qur'an mum ɗum ɗo kadi wana faale koko insala ka ɓernde ma waɗa télécharge yamo hay si a jogike suura goo si tawi jaatigiijo ma on ka ɓernde ma nden e ɓernde makko nden ko hunde wotere jokki ka o tampina o a monoto ɗum ɗo na an waɗata no insala gasi kala neɗɗo si o tampinama si tawi ko jaatigiijo ma ka ɓernde welatama si tawi na on jaatigi hay si hara ko hombode a wowlay ka hunduko naare ka ɓernde mone ala siko a wujjowo si wujjoɓe wiyama koyo nangue arayda suɗi siko a jeenowo si jeenoɓe fof wiyama koyo nangue ma ɓe naata yide ara e suɗi siko a sirko kadi fi sirko haalama ma ɗum yiyennama arayɗa muni ko fi honnum ko ɓen woni jaatigiɓe maɓe an kadi siɗa mari iman si wiyama juulire nden fermama ma joni ɗo jangguetake ma tigguetake harayɗa suni ɗum ɗo noon ko waha biyin ko Allah tun gokkata goɗɗo holli ko ɗum ɗo holli ɗa mari iman ko ɗum ɗo holli hiɗa mari iman Allah wi bomɓe ɓe min ko noon kadi sa wi ɗo o welditinayi bomɓe ɓe haɗa moƴƴuɓen kadi ɓe weldi e jangguino e suratu tawba ko bima kanu yaksibuna wo ko golle maɓɓe ɗen holli kadi hiɓe weldi ko sabu golle maɓɓe ɗen si wujjowo woni Amérique wujjowo woni hella ga haray ɓeɗo ko ɓe nene goto baba ko si sirko woni to oya woni to haray ko ɓe goto eto noon ko sattanma fof ko sattanma golle maɗen nanda e golle moƴƴuɓe ɓen ɓernde ma nde yiɗa kadi moƴƴuɓe ɓen ta jaɓu ta wondu e neɗɗo mo yiɗa Allahu subhanahu wa ta'ala en jangino ɗum kay suratu Al Imran Allah wi joni noon ya masaral jinni wal insi joni ɓayɓe perdi Allah wi onon yimɓe jinna alam yaatikum rusulum minkum e arano on nulaɓe jeeyaɓe e moɗon ɗo a juutina e aya on waɗa al ulama'u ko warasatul anbiya andi si wona ɗum o posi ma question eno min nulaɗo arala min mi meeɗa yiide nulaɗo min nulaɗo arale ya kono nulaɗo wi janguɓe ɓen ko kamɓe lonti annabaɓen ko annabaɓen hewtoyali ɗon ko kamɓe hewtoyta ɓe wi ndaɗo exemple nge suratu Yasin annabi Isa nuruno nulaɓe ndiɗo ɓe jangeten fimum ɗon is arsalna ilayhi musnayni fa kazzabuhuma ɓen nulaɓe ɗon ɓe Allah wi ko Isa neli ɓe sa yeddiɓe nulaɗo on nuli ɓen hara a yeddi nulaɗo sa yeddi nulaɗo a yeddi Allahu subhanahu wa ta'ala enen ɗo ya wawide a meeɗa yiide nulaɗo hewtano kono mo nulaɗo nuli hewtalima a wawa mo nulaɗo nuli hewtalima o wowlan ma kadi e ko nanata e haalama hiɗa nana hiɗa faama Allah wi alam yaatikum rusulun minkum on heɓano nulaɓe jeeyaɓe e mum ko ɓuri welde fof ko ɓuri welde ko tuma heɓuɗa tindinoma waɗugol ko moƴƴi haɗama ko boni tawa ko e haala ma kan o jeeya ma tawayɗa nana haala makko kan o yennatama o piyatama kono neɗɗanke si tawi Allah hoddiri ko yiite o yahata o wela wallude neɗɗanke no jogii argument ji ɗi haalata mi ala tan ɓe nguri anden no sonjilam
lameri no sonjilan ɗum ɗo miron ko andude ko mel ade no woni wata feetu ade no woni wata feetu andi wonde arabu ɓe wi aljununu fununu wo feetere ko façon ji boyi kanɗi o ɗum ko façon ji bus wonda yey moko bata o feetino tawa wanda par ce que feetere ko fannuji bus woɓɓe ka ɓeygure mum sa waɗi ɗum ka balance ko feetuɗo kontete par ce que golle makko ɗe yaada e golle marɗo hakke woɓɓe sa ndaari ka commerce mum ko feetuɗo kontete par ce que golle makko ɗe yaadade ko diina kam wi ko sa ndaari woɓɓe ka juulirde a tawa ko feetuɗe kontete par ce que comportement maɓɓe on yaada ko honno comportete ka juulirde sa ɓe mari feetereji bus par ce que ko wiyeten feetere ko bonde hakkilno est ce que goɗɗo no gollitiraale haqqil ka famille mum haray ko on nun ka tan to jeeya maka commerce makko maka ka wondiɓe makko na wiigol o yennilan tun na wi'ugol o yennilan on heɓano no laaɓe yagussuna aleykum ayati ɗeɗo ayaji no heewi ka qur'an on heɓano no laaɓe sifantoɓe on issantoɓe on ayati ayaji anɗe wa yunzirunakum ɓe jertina on ɓe hulɓinira on liga a yawmikum haza hawrugol e nde ñalande mo onon heɓano ɗum qaluɓe wiya shahidna ala anfusina allah ɗum ɗo menen tigi men faami men seediki ka wonkiji amen miɗen andi pellitte arno kono wa qarratuhum hodiɓe alhayatu duniya golle ɗuɗuɗe heewugol golle hodunoɗe janfiɓe adduniya aduna on no janforta non sa wattanali ila ayiyay ɗo beyrawo mo 60 ans 60 ans e kel imo yalti aventure makko mo yalti on depuis 20 ans hari komo 20 ans o yalti ha hande fuyi ko marché ala ha hande hakkille makko kadi nangafi dina ha hande mo jogi kanko espoir fi heɓugol jawdi darnoya suudu galle ɓen makko ɗen darnoya Konakir darnoya Dakar darna ɗo darna to hakkille makko ɗen ha hande koye ɗum woni hakkille makko ala fi lakara to fi fatiya makko no selli ɗum na probléme makko no fi fatiya makko sellani na probléme fi haqqe rewɓe makko ɓen kanko ala ɓe jonde ɗum na probléme non fus fi o jondata nene makko ɓe makko haqqe makko maɓɓe ɗum na probléme makko fe fi o anda Allah ɗum na probléme makko fe e ko ɓuri bonde kon kadi himo tañƴinimo ɓuri fof islamu sa rekkilta tun a heɓay probléme si a mawnintini ka heɓay probléme mawnintinarne ka naɓetene to natonde woni ko ɓuri sattande haali pulal fof ko teddingol tosoku pullo fo pullo ko ɓuri mo mettande fi ko teddingol tosoku ɗum welana pullo fi ko paykun ni kun ɗo no jogii komi faala hara ko bange diina yomi yaw mi iwtira ɓaawo makkun haa mi heɓa ɗum wela waɗde ko paykun ni kun duuɓi jewi jeego jeɗɗi kono ɓaykun waawi janngude yomi yahii kun ɗo wallalam ɗum wela waɗde ɗum naa hunde welde kono anndi wotuma yani a anndi wotuma yani hiɓe wakkili yaadude e majjere maɓɓe nen hayso ɓe naatoya yiide kono min paykun no yawolam aɗo min ɗo hari law ado men heɓude nden ƴoyre ɗo moko ba e buse ari no janngol ko ɗum ɓe dogiray no hara men annda ko argol tawa min inna kum paykun ɗo ɓay ko abatasa ko paykun bobon tindiniɓe abatasa ɓe immora karan kono ɓay hakkille ɗe gon sa artali e mum ɓe yaha ndeññende tusi ɓe yalti ɓe tippitata ɗum ko yimɓe ɓen min naniroyta min min yehi moko bawanan ɓe jonnalan intérêt muynore yo tindina mawɓe aray noɓɓen fof majorité ko ɗum naɓata ɗum emenen noon min gandano ko tana ko ɓay neebi ha joni mawɓe faydi lanni ɓe mi kondunoge probléme woɓɓe wolanoya ɗimmo e mum ɓen a menen tigi tigi on ɗum ko yawre no yaha moko bawana on
ƴetta en tum wono ko wiya yo tindina min kaka mum mbiyay na ka fay ɗum mbiyay tawa hannde kadi ko won ɗum na ɗum woni mawnintinaare woɓɓe min hino gollana ɗo gorejo taaniraawo mum taa ko kanko woni e gollande kono ɗa ɓay ko diina on tigi jaɓata ɓay ko diina o jaɓata ɓay ko wona ɗum e sahabaɓen noon ko tusukoye koye wonno kende ɗe ko moko baɓe tumbuno wosi ɓe ŋaɗi ka tafsir ɓe yaani ibnu abbas ara mo fijato mawɓe no nodde wara guruguru gon ɗum ko aywal to yetuma on yaali ɗum ɗo ko ɗum ɗo on yaali ngala aywal no waɗi ni waɗni ko ɗum ɗo nangalal makko to ya nangalal makko ya to fi hon ɗum kala ka moƴƴere nde woni wona ya mawnintin andi neɗɗo kadi ɓe wi mawnitinare no wawa feetere andi feetuɗo andano feetuno ñande o andi ko feetuɗo ara o ndikki ara o ndikki mawnintiniɗo kadi o andata mo mawnintini ko yimɓe ɓen haalanta mo andi an tigi no wawɗano etuma no kanko hakkille makko ɗen hollata mo mawnintini ko ɗum noon Allah wi on arano ɓe arano wa yunzirunakum liqa yawmikum haza ɓe hulɓinira on hawrugol e nde ñalande mon ɗo shahidna ala anfusina min seediki ka wonkiji amen kono wa garratumul hayatu dunia ko adna on janfiɓe en jangino e ɗiyale to ma garraka bi rabbikal karim wa shahidu ɓe seedo kamɓe tigi ala anfusihim annahum kanu kafirina kamɓe tigi ɓe laatike keferɓe kamɓe tigi ɓe laatike yedduɓe allahu subhanahu wa ta'ala neɗɗo fo yo eto tigi tigon si Allah yidima ko wino en kon e suratul hujurat walakinna Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum so o yiɗine imanu tawa ko ɗum yiɗuɗa ɗeɗo ɓe ɗiri par ce que Allah toñata hay goto ɓe seedi ka wonkiji maɓɓe pelletti ko ɓiɗɗo an janginaymi pelletti ko kawa an janginaymi pelletti kaka galle an jangeteno en an ko on ɗum hayno janga on ɗum hayno janga par ce que ko jande nde woni nene o fo sa jangade konno juulirta konno horirta konno wondirta ɓeygu ma anda kala neɗɗo mo jangali haray jangali ka makko ma wiyen angal jangari ka makko ɓe seedi kamɓe tigi kanu kafirin hari ɓe considéré ka anna ko ɓe julɓe kono jaka ɓe laatino ke keferɓe on nulaɓe ngaddana Allah wi min neli nulaɓe kono ko mubashirina wa munzirina li alla yakuna linnasi ala llahi hujjatun ba'da rusul ko mi addiri nulaɓe ko fiwata goɗɗo heɓoye gonga e hoore am min Allah si tawi goɗɗo Allah nangoye goɗɗo an ko wonnum hayno janga no Allah min mi heɓano nulaɗo hay goto yarano hella kamen hay goto yarano hella kamum kon doli kamum minen ko Gabon aden wuruno te a acci mi jonne liste yarunoɓe ton jannugol ɓe mi naɓuno ton jannugol tun jonno miijiti wiya an ko muwanda wonɗa jannoɓe no Libreville andi o ɗo nangike ka a iwi ka village Sénégal ka village Guinée a dogi ɗaɓɓugol mbuuɗi ha hewti Libreville a yahi muwanda iwgol muwanda ara Libreville janga hayso ko une fois par semaine na ɗum ɗo ɓuri wonde moyen ko iwɗa ka mum yewɗa muwanda jooɗoyɗa fi ɗaɓɓugol mbuuɗi jon no mbuuɗi ɗin e laakara man kon no ɓuranma ko ɗum woni wa garratumul hayatu dunia anna on trompiɓe fi annaw neɗɗo no wawi yangade ha hara Gabon ko wiya non ko ka islamu janggueten ɓe maayayɓe ka ndiyan ɗo ma maayinoɓe ka ndiyan ɗo ɓe maayayno ɗon est ce que ɗum na haaju maɓɓe ko maayi ko guluje ko goɗɗo anda ko maayeɗa ndiyan fi hewtugol ɗo tu ko homboyi ɗon hande no maayira no fi diina kam dépense ji ko dépensete fewno ɗo fi yahugol Europe ɓay mbuuɗi dépensanoma ha ɓe tawi ɓe gaynata hay yeeyuɗa goɗɗo hara ko visa moƴƴi haysi hara ko $20,000 yeeyɗano sooday a heɓay soodoɓe hara ko $20,000 o limay ɗi kaasi o sooda visa moya Qur'ana no yeeye 5,000 no 2,000 francs no kombo soodi ha hande ɗiɗi tati nayi yeeyi haysi jangata o jonno e jangoɓe
juzu amma ɗo waɗete fi sabilillahi ɗo wonde lewru fi ko fayɓe jangira lewru arano waɗede heɓo ɗo goto ɗiɗo soduɓe ɓen kadi adda 5 ka français ɓiɓɓe maɓen e nder hitande nden ko combien de defte sodata andano fotino ala anduɗo laawolkisal e nder hitande nden a yaha soda fourniture ha ñewluɗa ton yaha ɓe yettoma noon no ngakki wiya gasi ɗum ɗo mi ngakkita après par ce que ko joginoɗa fof landi ko ɗum woni wa harratumul hayatu dunya anna on janfiɓe ɗum ɗon fof a yoɓetake hay fus ka yoɓeteɗa ɗo noon ittugol 500 francs heɓa juzu am 1000 francs heɓa Qur'an 2000 francs heɓa Qur'an nde ɗo no jangirede haysi ko hitande duuɓi ɗiɗi ku ñande wo ñande compte ma on no ɓeydade no windede baraji ɗum ɗo ala o fourage non naafi goɗɗo miijoɗo ha oɗo ko hunjotoɗo Afrique si mi yahay mi yoɓanamo haysi ko lewru woturu hunjotoɗo enen ɗo fof no fanɗimo ala e yoɓande ɓiɗɗo mum ma ɓiɗɗo kawo mum ma ɓiɗɗo banda mum yo janngu français on no yoɓanamo fere on ha université sa limi hakkunde men ɗo fawtaniɗo goɗɗo fi hunjagol Qur'an ɗum no fanɗino ko ɗum woni wa harratuhumul hayatu dunia anna on janfiɓe ɓe dépensi wo ka tawete fi Allah ala ka fi Allah wonton ɓe dépensata woɓɓe a tawa hino luwi si wiyama ɗo santerjo no arde mbuuɗi ko ɓe dépensata ɗon kon e nder lewru woturu ma yontere wotere si ɗin jonnanoma islam juulirɗe wonɗe ampane Libreville ɗen fof ɗe gasay ma wiyama neɗɗo politique no arde bafulji ɗi e dépense on e luugol ka o walata ɗon e ko ñamata ɗon e biyeji makko ɗin ko combien de millions ko ɗum woni wa harratuhumul hayatu dunia anna on janfike ɓe andi enen ɗo fof ko hande ko mbuuɗe arɗen ɗaɓɓere ha woɓɓe men hakkille mum ɗen fingitike seeɗa andi e jaka ko mbuuɗi meeri ɗaɓɓere kono mi fayano kono jaka hino woodi komi duwanno heɓude kadi harana mbuuɗi ɗum kono enen ɗo fof mi anda ɓerɗe men no wawonde hara enen ɗo fof ko sengo ñaamo e aruɓe no wawa hara feccere enen ɗo fof kala jonnaɗo ɗo 100 millions si o wattana liila si Allah wallali mo 99 millions on fof ko hella aduno yaha par ce que o darnayi adlel ko ɗum woni wa harratuhumul hayatu dunia ala marɗo programme laaka ko ɗum woni wa harratuhumul hayatu dunia adna on janfike ɓe ndaren comporte aren ka conci niveau de conci ala ko julɗo foddi wasa o ƴetti conci l'islam no kono mo be yo ndaari ko complet jelo mari ɗiɗo ko fi islam on o jeyi ɗiɗo ko wana ndaara ɗon hoore ma kadi ko ɗum woni wa harratuhumul hayatu dunia an noon janfike ɓe kala ko wiyete fi Allah ɓe ala ndar e ɗum noon ɓayna en janngay ɗo janngen ɗo nde tippinama ha Qur'ana wowli ayne en ala e nande ko ɗum o wi fama togonin nusur o waajo ngon ala e battinde jannguɓe ɓen ala e ɓeydade na fi sabilillah woni e ɓeydade wona ka jande woni e ɓeydade wona hay fusko woni e ɓeydade Allah wi fama togonin nusur yo wakkili kono ala e ɓeydade onon tigi yo rentino enen ɓe jooɗiɓe ɗo fof si wi'ama ɗo hande e hino ɗo 10 millions kala jannguɗo Fatiha no ngol harano selli mi sikkange way ɗo 10%. E hino ɗo 10 millions kala sellinɗo Fatiha kalfeɗen e ñawoje ɗen fof o yaltine heno 10 millions mi sikkange way ɗo 10%. e si tawi noon joni e juulde ko juulata kon fof naafilo e farila si Fatiha sella julde ma nden sellani goɗɗo no jogii ɗum ɗo o jooɗoɗa ɗo duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi nayi duuɓi joyi duuɓi sappo oɗo wona oɗo woni wa harratuhumul hayatu dunia si ɓe landike ma kon nugam pesuma
kono wiyata miɗo mari golle tigi tigi on o wowla ko nanotako ko ɗum woni wa kharratuhum alhayatu dunia anna on jam fikem ayyataka comportement makko al alama dina ayyataka jande makko ayyataka julde makko ayyataka ɓeygure makko wano enen ɗo hino hirsini hande yo goɗɗo heɓu debbo tawa o tiggotako oɗo wiya no hokkite aljanna ta ko debbo makko on deyni duuɓi noga hino jangede fi islam hande o heɓa debbo o heɓa ɗo jiwo mo 10 ans tawa o tiggotako few ma e ɓeygu makko tiggotako oɗo noon wiya kañum tigi tigi mene meɗen andi sunna ma tawete ha hande pantalo makko on yawta e horɓudere ɗum si vérifiama ɗo en mari ɗo dolle dolle ka joɗen ɗon e ko wallahi summa wallahi mo mayide ɗum ɗo yayide ɗum ala karewa a yayide e joni no hande ko ɗum woni wa kharratuhumul hayatu dunia ko naɓata ka yiite kon haysi hara ko honnu nde mi waɗay ko naɓata ka aljanna kon haysi kuti 0 franc mi watta ko ɗum woni o programme ɗo enen ɗo fof namoyde 50 10 ans 20 ans ina waajede ha hande a wawata sottinde hay verset goto hollugol goɗɗo nema mo Allah okkuma e ɓandu ma ndum fof ɓurɗo wonde important on ko hakkille hiɗa bonade e Allah wiya ala hakkille to fiyo yimɓe ɓe jeɓane yo dina kam bon ko Allah hokki neɗɗanke fof ko hakkille ɓuri ko ɗo sendir neɗɗon e ko wona neɗɗon si hakkille ɗen boni hande kay honno hara neɗɗo no mari haaji si fi dinariyat ma oya min mi ala hakkille andi na ko wiɗa ala hakkille ko na ko saliɗa dina ko mari probléme ko nema mo Allah jonnuma a wonali reconnaissant hella allahu subhanahu wa taala Allah jonnama haqqille affaire ji ma ɗin fo ya timminde fi tum wiyama fi Allah on wiya an ala hakkille na ya ndaru ko saliɗa dina kanko kono a wonali reconnaissant si esraɓe ma okkuɓe ma ɓeygu ma jiidaniɗoma ɓiɓɓe tato ɓiɓɓe nayo ɓiɓɓe jow ɓe noddama téléphone ma fotton ɓe hiiroma ɓeɗno min mi anda on andala min mi anda on andi ko wonɗon kon fof ko tañƴinoto a feeti noon hakkille ma ɗen boni noon ko fi honnum a wonali reconnaissant ko heɓuɗa ka anna ɗo ko fof alawa hakkille Allah jonnama hakkille o jonnama kadi moyen haqqille maɗe yagol wiya nga ala hakkille wa kharratuhumul hayatu ko ɗum ɗo aduna ɗum ɗo fof ko en andu ko honno annan wonen e janforde wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin si hewti ka laakara tigi tigi on mo be seedito e jakari ko kefere no a yetama conciɗin si jolti a nata yiite a yetama si ɓeygu ma tiggaki a nata yiite a yetama si fatiya ma sellali a nata yiite ɗum ɗo fof hiɗa rondi hiɗa jogiiɗi ka jooɗiɗa ɗo ɗima pinama kadi sa maayi hande ɓe landoyke ma a yetano ka ɗum ko ɗum woni wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin kanko tigi o seeɗo Allah ɗum ɗo tigi ɓay ɓe yeetinola ɗo komin tigi to on ɗum hande kadi waɗete ɗum si Allah wiye suratul a'la wa yatajannabu al ashqa kala yiiɗa neɗɗo mo ala barki ko woɗɗitotoɗo waajuji ko waajete kon o anda ɗum ɗo ko woɗa ɗum ɗo waɗetake o tewo passowa Allah wi sa ɗaɓɓi huɗaɗo ha luuki sa fotti e makko yilti ko duuɓi jelu hiɗa haɗede duuɓi jelu hiɗa yamirede e ko ɓuri weeɗitade kon tawa waɗata zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahluha ghafilun ɗum ɗo ko waɗi Allah wi o wonali himo tooña himo halka saare e hoore tooñe tawa ahluha ghafiluna enen ngal ɗo a ittay e opposition ɗo Allah wonali no wara yimɓe hoore kefera yagal andi ɓawɗo ko halkugol joni wana halkugol joni wano enen groupe men on ɗo masalan si darama e juulirɗen ɗo hara ko haali pulal en heɓali 10% yahoɓe ka moskeji heɗo jangoɓe ka cuuri ɓen en heɓata 5%, pratique oɓe ɓen en heɓata 10%.
ɓeɗo si maayi e ɓaawo dewal laaɓungal aray ɓeɗo e halkanoɓe tawi dewal mum moƴƴaɓe ko no senidiri ɓe zalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura Allah wonali no halka saare no bonna fi saare bi zulmin tawa ko toñugol ɓe tun wa ɗo a tawa yimɓe ɓe waafilun ɓe ala e wadde ko boni ɓe ala e toñude ɓe ala e yeddude Allah Allah toñata ma rabbuka bi zallami lil abid Allah wi wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibu taghut Allah wi menen gila annon dawi meɗen nulude e kala saare e kala zaman yoɓe yeeto yimɓe ɓen ko Allah tun rewete sanamuji ɗin wonaɗi jokkiteɗi seytanuji ɗin wona jokkiteɗi ko homboye men woni jokka seytan comportement ma on no holli ko seytane jokkuɗa ɓiɓɓe ma ɓen no holli a yiɗanaɓe diina ko seytane on ɓuranma ɓeygore ma nden no holli ko seytane on ɓuranma ko enen tun wiyata ko sunna jogo debbo duuɓi 9 o wawata hay lotade longal o wawata hay salligade o wawata hay fus hay fatiha makko sellade ɗum ɗo no hersini tawa oɗo no defandemo o ñama ñande fo ñande heɓe hawtude mbaldi kadi ñande fo ñande o wiya noon ko séri an ɗum ɗo ko fenade ni ko séri mani an ya naadudemo e probléme naɓomo e yiite o lutta kude tawi tan wiya ko séri mani enen ɗo fof ko hombo woni nene mum e ben mum hara sellina fatiha few no woodi woɓɓe darnuɓe Konakiri ma Dakar addi nene mum e ben mum waɗi climatiseur waɗi golloɓe kono wakkilaki yoɓugol goɗɗo haysi ko lewru wotoro wallitano lamɓe ɓe janga fatiha ha sella ko yiɗugol nene mum e ben mum kala ka ɓe nawni a jonna e mbuuɗi ko joge toon tun joni wata on tam an a wakkilota ko yoɓugol goɗɗo hayso o wi ko 10 millions e nder lewru yoɓama yaw janna nene ma e ben ma fatiha bete kam ɓay hiɗa felliti yerta juwiɗi ko yiɗa ɗo kon ya andi ay an a wawata nene ma e ben ma kadi wawata an a ala giggol ko maranɗa nene ma e ben ma kon ko wallugol ɓe ɗuwan fusakum wa aleykum nar an a wawa ɗum naɓa ha ɓe wiya ɓe sali ara ɓortike selu darnugol cuuɗi d'abord a darni e galle ben ma a darni to selu ɗum fof ko daw walliɓe ha ɓe yalawgol ha ɓe salo ɓe wiya ɓe sali sa addi ɓay ko ɓe andi kamɓe ko sa addi koɓe duwanakima andi ara ɓortike no hande kadi ndaroya num maniére hande kadi fari lawngi jeejoyaɓe non awa wona ɓe jeejugol hande kadi kono enen ɗo fof kombo woni ala on probléme kombo woni ala on bandira hay ɓiɓɓe ɓen ka nder galle kombo woni ala on probléme yen tumbodira ɗo tun janga Qur'anu ɗaynidira hey nallazina amanu wa amilus salihati hey laylatul qadri mo heɓi nde wotere duuɓi 90 ko fayi ara on ɗum ɗon ara hande huyi a heɓi kono waɓutuma goto no ɓuri ɗum fof waɗɗo laylatul qadri ha o ronki juuloyde subaka ara o perdi a naafi ha 4 de matin a raati subaka sa faala rondi to juuɗe a perdi subaka on no ɓuri ɗum fof si a andi ko a ɗanotoɗo juulo 19h45 waɗa naafe ma ɗe yaha waalo heɗa fiya hetto subaka ma wigol ko Allah mi wonno e rewde ɗum noon yaada Allah wi wali kullin darajatu mimma amilu ɗo yaaru nano yaara ñaamo fof ko woto ka aduna ɗo hiɗen ɓurdi wa fawqa kulli zi ilmin alim goɗɗo ko jangi o Allah no yeeso ton ko ɗum woni wa fawqa kulli zi ilmin alim al alimu ko Allah subhanahu wa ta'ala ko goɗɗo jangi o Allah no yeeso ton ma naɓen ko wowɗen ko goɗɗo jangi o no woodi ɓurɗo mo ko goɗɗo mari jawdi fof no woodi ɓurɗo mo ko goɗɗo laami fof no woodi ɓurɗo mo joni no sakkiton nden ko on to a tawe ko firo alano ngo wannoɗan ko goɗɗo boni o no woodi ɓurɗo mo bonde wali kullin darajatu min mami ñande jango kadi kono ka aljanna ka yiite ko laawi
woɓɓe no ɗo ɓe wujjay ɓe fenay ɓe jattay ɓe jeenay ɓe shirkay ka wujjoɓe ñaawoyteɗo ɓe tawete ka jeenoɓe ñaawoyteɗo ɓe tawete ka sirkoɓe ñaawoyteɗo ɓe tawayte kala bone mo waɗɗa ka on ɗon groupe ñaawoyteɗon a tawete par ce que ko yawmaji yasduru nas ashtata liyuraw amala wali kullin no wodani fof darajatum ɓurdal ji goɗɗo e naatoya aljannata kañum e allahu subhanahu wa taala wondi goɗɗo kadi naatoyata kanko woni alma'awa ka naatirgal aljanna imo jonna ɗon ko fotata e aduna on laabi sappo kono hay premier étage o andata ko honno woni dow ɗo abadan siko koto ma woni ɗo ko honno ko ɓeygu ma woni ɗo ko honno ko weldiɗo ma woni ɗo ko wawata wonde ɗo yaha tawoyama o ko nene ma e demma hedditiɗo a wawa ɓay tun an ko o étage ɗo hattuɗa dow ga weli foti ko woni ga andata ɓe wawi noon arde visite e wawi noon darde ka télévision ma e wawi darude ko onno ɓe fewdori kono ko kamɓe arata visite an a yahata ɗum ɗo kadi ko probléme go ko aljanna natuɗa kono gorema ma miñamma ma ɓeygu ma himo yehi ka aljanna a yimo o e télévision ka écran ma ɗo ko kanko arata si o ari kama tawa rewɓe jiwɓe ɓe o addi ɓen hiɓe serte jiwɓe maɓe ɓornateeri ndi o arndi no serte ɓornateeri maɗi ala ko wawɗa ko abadan hande kadi o ɓurima few ɗusi allah wali kullin darajatu min mani si a woni male ko sattanma fof ko sattanma ta jaɓu gorema ɓuure ka dina ɗo ko waɗi o waɗi enen noon kaka hellaka si gorema darni a darnay si gorema yehi Europe a yaha hay sa maye ka lawol so hajjinoyma e makko ɓen a hajjinoyma e ma ɓen sa wujje an andi no garata to wama rabbuka bi ghafilin amma yamalun allah wi himo andi o welsindaki ko golloton kon la yakhfa ala llahi shay'un fil ardi wala fis sama enen ɗo ko enen woni mo be men ɗo anda ko oya gollata kono allah no andi mo andi jikkuji ɗin himo andi ɓerne ɗen himo andi kadi biroji men ɗin himo andi ko gollete himo andi kadi ko honɗum golloyte ɗen allah wonali bi ghafilin wersiriɗo amma yamaluna ko ɓe gollata wa rabbukal ghani ko allah woni marɗo allah wi o wiralima ya okku fiyo ɗum wonan mo nafoore kammuli ɗin jeeɗiɗi e leyɗel ɗen jeeɗɗi ko kanŋe e kaalisi ɗi tagira kanŋe e kaalisi ɗi tagira joni noon jogiiɗo ɗum ɗo fof na hijabuji ko woni dow kammo jeɗɗa ɓugunde ɗum ɗo fof ko kanŋe e kaalisi an yabungiranayi oɗo goɗɗum oɗo si yimoɓe wiyata woko ko futtuno kon ko ɗum wonɗen e cigodirde ga wiya tigi tigi on ko honno ko manganese ko jaman ko kan woko ko futtuno kon ɗum ko haala yimoɓe allah wi kanko ko risuɗo antumul fugara ilallah allah wi ko onon haton jine min mi haton jina e goɗɗo o wi qulma yaaba o wi ko rabbi lawla du'aakum allah wi min sina ko jangoton qur'an na ko julor na min mi hakkitaka e mum on num marɗa ko nafa allah on num marɗa ko nafuɗa allah sare wi allah ko hoorema sare waali ko hoorema in ahsantum ahsantum li anfusikum so moƴƴini ko hoorema moƴƴinan ɗon mawnintinare nden itten e haqqille men allah noon surrahmak allah ko jon yurmede en wowlino ko yurmedeji jelo mari ko temedere ko ɗin o tagi na temedere sappo de ko temedere o tagi alijanna no mari 90 laakara no mari 90 fewdo ɗo anna no mari gotum pet ko kun ɗo wonɗen e yurmodirde ɗo sa yi mo be no wowlane sa waɗi ɗum ɗo ko tana sa waɗali ɗum sa waɗi ɗum ɗo no moƴƴi ko nde yurmede sabu o point goto arko yiite ngen kadi ko degré 90 o tagi ko degré goto addi 69 on fopp hino laakara jonno ñande jango
o degré mo gollitirte nga o nattere to wona capanɗe jeɗi kun yurminde o natte ka alijanna wona temedere ko ɗum ɗo yurminirta natuɓe alijanna ɗum joni noon an ko nden yurminde woni a faalaka a faalanaka hoorema a faalanaka ɓeyguma a faalanaka nenema a faalanaka ma bemma si a faala honto programme ma o si tawi ko gonga yiɗa faala nde yurminde honto programme ma o fi hoorema on num marɗa ko jelo anduɗa goreɓe ma ɓurɓe maka Qur'an ko jelo anduɗa goreɓe ma ɓurɓe maka dewal ko jelo anduɗa goreɓe ma tigi ɓurɓe maka ɓeygure an ko on programme ma kon si tawi awa ida faala nde yurmede ɗo si tawi na lette faalaɗa honto programme ma o addu a jonnay Allah programme ma Allah wi in yasha yuzhibukum si Allah no faala o ittay on ɗo wa yastakhlifu o lontina min baadikum refti o itti on ɗo ma yasha ko yiɗi o si Allah no faala ko geenal tun o fuɗinta ka anna ɗo simo faala ko kula e gooki waddata ɗo andi sa'iji go aray tawa sitta ko gookiru edi neɗɗanke ɓe mo haalanama ɗum ko katano gookiru meeɗa yeddude Allah ha hande gookiru ndu mari iman ko julndu nanda ko julndu wiyete ka ko julɗoru tigi ko kayru hindu mari fof ko Allah landi kon fo hindu timmin ammo ko baye jooɗi ɗo e yenna gookiru no tawa gookiru no ɓurma ko Allahu subhanahu sens wiyete ɗum ene meera gookiru tawa e jooɗi a yennandu ɗo tawa kayru ko ndu sampi o hindu weltanaka Allah ko radiyallahu anhu Allah weltanike ndu tawa an hiɗa jooɗi ɗo a heɓali radiyallahu anhu ɓay gookiru no hande ndu yeddali Allah julde mayru no timmi zakka mayru no timmi foppu no timmi jande mayru fof no timmi an hay fus ko timmi ala miijite noon tuma gookiru ɓuro e goɗɗo ñande janngo yawma isin yawaddu allazina kafaru law tusawwa bihimul arda wala yaktumuna Allah hadisa o wi Allah adda ɗo ko faala kama ansha'akum wano tagirno on o addi ɗo min zurriyati qawmin akharina ko on ɓiɓɓe yimɓe goo arno e sa'i tawi Libreville ɗo hoɗiraka non arno e sa'i tawi Libreville ko burure non goto ala ɗo non ari e sa'i o addi ɗo yimɓe non ari kon nu wonno ɗo ɗi vilji ɗi yeten fo arino e sa'i tawi hay fusse ala to anna on fo arino e sa'i ay neɗɗo ala non andina goɗɗo miijo sikka ɗum noon kadi ko miracle wona haalede arino e sa'i anna Allah on fo ara hay goto tippali ɗo d'abord na fi Libreville wowleten d'abord ko pari ka wiyete no arino e sa'i tawi hay neɗɗo goto ala ɗo kon nun Allah marno ɗon kanko andi ɗum an pesano mo ay Allah wi simo faala o ittay on ɗo wadda kadi goɗɗum go ka inondation ji woni e wadde to ndiyam ɗan jatta leydi fewɗan heddo ɗon kadi na o itti fof sansi o watti ko faala ko o liƴƴi ande kadi e noobi woni nder ton ande kadi no gera ko faala noon no rewa Allah no hani rewrude noon tuma goɗɗo wattita kulaaro ma wattita lingi par ce que ginɗon ko julgi no rewde Allah no haniri no ko Allah tagi kon fof ko neɗɗange to yore wara ko ɗum so wi en wo ko koseji ɗi yimɓe jinni sagala sanafruhu lakum ayyuha thaqalani minen sa wi goɗɗo tedda koye ara wimo koseji sabu on nun jikkuji men bonɗi ɗin enen nanɗa Allah faami en sakkitorde verset men ɗum ɓayɓe sey en lernde yoni o wi innama tu'aduna la atin he koko fodete ɗon aray hande en nanino inde dargal ndaare nani en nanino inde téléphone num hari law téléphone koye télévision yiyete ɗum goɗɗo no jogui téléphone Motorola humma goɗɗum go o 3310 hari koye téléphone yiyete ɗum non joni arino ha hewtino en heɓino goɗɗum go ko ɓuri ɗum ɗon kadi joni ko connexion yimɓe ɓe mapori fewde minen kamin connexion o hewtade aroye kay no yirɗen ɗum ɗo no ara non ko non laakara woni ardude ñande go ɗum tawe ko fuɓ ɓeynomo ɗo tawa hande kadi ala ko waɗe Allah wi ko fodete ɗon ko arata wa ma antum bi mu'jizina on ronkinta Allah on ronkinta Allah ɗum wonali no mapini Allah
ndare ɗo d'abord itten ka aduna adda e hoore ma ndaren kontin beyra ɓen ɗo ma furɗuɓe ɓen ɗo ɓeɗo hino fal menen furɗuɓe ɓen ɗo fof hay mo rondima hara ko honnunde kamil nanon kamil huɗortake de hiɗa fellitte a heɓata duuɓi ɗi heɓuɗa ɗo ɗi hay sa heɓi dara e nafata e fus jonno kon nun hay préparoɗa ɓay minen beyraɗo wonɓe ɗo ɓen fof ɓay joni marɗo furo wiyete ko beyraɗo ala e amen felluɗo heɓay duuɓi ɗi heɓi ɗi hay so heɓi dara nafata e fus joni nun hannde kay kon nun daditiɗa e aduna ha hande hay fusti ko marcel yo allahu subhanahu wa taala wallu en aray tigi tigi on si moƴƴi komin allah subhanahu wa taala si moƴƴali ko haal ɗon e cheytan aray hiɗen toro tigi tigi on kala probléme ji ko marɗen e sattendeji yo allah ittan en kala newende ko marɗen yo allah ɓeydan en hiɗen toromo yo waɗu en hoɗoyoɓe jannatul firdausil ala kala ko ɓadorte jannatul firdausil ala min qawlin wa amali yo allah newnan en kala ko woɗɗitorte yiite ngen golle e haala yo allah newnan en aray wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullah laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal